Ia samo ai mau popo mai. Ina ua se furu ma le 5 minuti o te nei. Lei tu lai fai le tau tua faa wawa le Blue TV. Ma le polo kalame wa turi matai e le to tele wa le yai mani fe au mani ngā lue ngai vai. Wa matua i faa malolo la vanga lue ngā la tobia. Faa feitua le ta vale mane au wala. Paka le le taxi. Papa ilunga le e malulu. Ai sa uni po le a foi se ai o le tai pe o tala e fai Tautai o le ngate fale ia wa foi se fa tam swali ingo le ia so le tautu upu o le tautua longo ia mai se foi o le tautua tua vai tua lima wa o sa mo le tu pele le loto mo le nganga le o tau sida mai ia wa to foi li o le masina wa to la no le no e masania i la mato proclame sa tele la vai so tofi ai pei lava ona fai atu ai loa ni whawhitau li onga ia maninga se wa mo mi ai ia tu ainga fo i mo specialist le mo mi ai mo me o dokta taitasi tai lua tausanga ia ona ma tapa lo le tu li el tata le sunga i le loia ia wa fo se finangalo lo tele ma se va inga lo tele ia i sa pela mai le tula fono le ngantoni usilinei international laws ia me se foi la ia o vai ngai tonu so tatu no mele if fa talo fatu mo le uru ai taimi ua mava ai ua le ai se suki o godfather pega fai se o kongu ia so fa talo fo mo atu e pe e falling mai o a le o tu le va o le lanu moana ma le lanu mu e fodinga mai la o se lau fali le so nei o yo le fa talo fatu le atua godfather ma se sunga le loia ma lo le folau le yaso ya caro fa lo fakaringa ko ya fa pe foia saungi marka ko sunga saungi marka ko fa kasingi fa fo ma le ko yo ko lang mo ronga ya fa fe lo ko ngang fi marka fa fakaringi fa fi ka ko fe lo ya ja fa foi lo sunga Leiataua va pe foi le vitalinga le vai malai fa tai le tma langi mo fa fo na mo ni ava no ta tu te silfa e lu mo camera a pe foi fa fonga maua mai le tunu e tupu mai e so se vaenga ia fa tai o lo mo foi le malos a foi fe au ma ngaluenga sa fianga e fo ne yaso ia o kai ola so malolo ma ko ia e fa malu le tuti a foi wai tangi Haide mai. O vai fai ele meri o kai o com fai. Vai la ma kana pis o ngai. Wala ngai e ile so tanga o le so fa tanga te fenua. A tanga te fenua na ta mo le. Ai ala o le Manufui. Manufui pol Manuhiri ole H ia langa ka o ma ko la lo le au tuhoi Manufui Manufui le anga lava le iwi esele le hapo esele le anga kana so wela ole Manufui oi tangata fenua ka fefe ia au ole pakeha o ia mai le manga o ia la pe ke vai le fa o vai le ku ya simo pakeha ia wata tu tara no nei vai inganga ia le o le mana mala mo isia o ia le wa tara fatu le o folo fatu i le paiemre malu o sio tatu watu no ia ile nei fo i ana sa sila walang ole so le Leiataua ina wo fa ya tsol o fa pia o ia nga o suki mo fkim pai ala ke va ya ku ole matua e pi ke marua li ia ku rar kamale fe la sa bon me fo le nga ya fa sa la wa nga fia ai ke lona le mele wo vai e tu tusa le Leiataua le Manufui ma Leiataua sa vea ile fa avi o fa
Ola wali ila le fabi. E favi e ko na mariska kare o longi. O lupe makasila. Oh, la fabi dali. Tu sai fie favi of kingo. Ai fa ali la to fili au ko. Oh, ke lo merenga apenga. Wa fa. Nanga fo e fufuro ma ko ka pelo campulo. Lo campulo vole mo fa ka. O mau ele fia mau fa ali no fata. O mau ia e kukusa mau o mse o so ya mau o mau popo o. Iyo. O mau ala mau ia o le popo o ai fa ai o le u vai ku. E se me fa ai nga sali atawa. Tu lo dis wa fa nga o fa sile ko wa pite ro fia mali atu sa ve. Ai, ke ngora fili ne. O fa su ka sanga ka fa ka. Ole. Ai las ka kai la longa lang fifiti. Ile ina e fa ka una wa ia. Fa su ka sanga mo ko fifiti. Te sile via o e saun. Ila tunu lo Filipina. E sa vali mangi au lo fa pengi e fa ali ali. E fasio. E waku kangaka se I fo ile. E tele fo ila a pefele que mama au lo fa penga. Sole e waku kaka mama ai como ele se ina mama. Ai ki piro to mai dina. Awangi e alu Filipina. Le ma si me ia ka kipi menga mo au lo fonga e complete. Au lo fonga ma kafi ngo fi. Al kamaranga. Kamare ka re mo sami. Ke ai no mo monga. Ai te vai tunga le au lo kamalo. Ke kongi le ngo le afie ki mai ale ka kaila. Ese au lo tama ita ile au lo kamano. Fast food kausang. Maka o le pa. O au lo la ia. A o lo ina limas fu tau sanga. Ele tau fo ese. Se vai poi le William le. Fo ese. La yo ma fu anga. O le wa au sia le tūlanga fo ile le o le a e saungi il fasifonga o lo soifu. Ile au lo ke fa kwai. Lo lo tonga upgrade. Ele upgrade a ke mo se fanga. Ele si upgrade la we a ke mo se fanga. Ia o le fisiri ku sa o inga fa me alu fa ya era fa ka ora fa. Ole tamalea. Ali kai sini. Ole tamalea o Nielsen fo il tamalea. Talo fatu ile po ia male mamando le tanto proclami. Ile dei vanga le fiafi ma tu fa pito sa marianga le sponsors ia o ila to mafuai ona fa au le nei proclami SMI te tele malvine malita to pulenga I Samoa ia I pia I funga le me se fo sa longa ia malfionga ia maiava Leslie ia ile tatu ofisa I nei au kilani mangele fa te yatu SMI sa motonga lope matasila o le supervisor mo konga lo ye o ma mangua o nga e ka kanga bili mai ke au pe fa ye lope makasilo me ngi pusa moliu mo ye yo pusa moliu ka lo fai elo mau fai pele elo mau o maula o le fuanga la la te vai ai e o so tonu mau ta oto 4x6 e ke sei roanga ke I va pe me foi la ia le o mau ai o lo le e manga o lai lo le mau wa kusa la fuanga le pusa mati tu sai o so mau e ta oto la e le fa pe na di mo mau fa pe kusa longo wenga la 12 pa 8 ele ai essa o kala fa io o le wo vai sorry e fa se ele me alu si sa ora fa o lenga ka sa wa ka pe fa e si dingia ia lo mo si no mau pela ke fa ia pusa o ia fe sili ina kana lo pe matasila e fa fonga mai o fe sili le o tu inatu e te fausia ina pusa mati nga fa le ia mau fa sa lo mai langa langa ngai ia le na fa ilo mai lo la ia le ia el tama fa ngata or ka mano la o supervisor ia mau supervisor I mo konga Ele foi puso. Male o mela le te vai toi. E ke lenga fie le I o kaure li fo le tu o me afali. A o fie le tu o potu o frente malo. Que um pouco. Kama vui e fatu au ese mase unga ni fafo. Ko furo marka maro ko. Pouco lo mau. Que lenga venga kaka pa wa ku fafo. E que lenga o e ku me alo foi lungo moenga. Ia.
Moskalaki. Ia. Wa foi langa le voi sa e ia. Kala. Le sa ko fai ngai mo kong. Ia o mo fa. Ai yo I pele sa mo kong. Ia ma ia mala le. Ia o lupe mo ke sina mo ke ala kul poko nga e sanga mo ese. O le mafuanga na kusa le ala wa ya maurunga luenga le na. O le me ilo I fafo tangata. Mo fe mo me ilo I ko. Ala kul koleki. Lost properties. Le ia fa maungi ia ko. Fa maungi ia. Ia. Fa tai le ro famlanga le yo le tu tatu wa o le sila ka ko fale ainga le wa matautia langa sa bo uloa na ulatu o nofo I Samoa. O langa wa kumule le motonga o I le Sanita Hotel. Isongi. Mo le sila fia fo I le tatu hotel le. O le manga yo longa location. E umono le fale tala vai fo I le ma melo paki. So o lo Sanita wa tu e lo Sanita so o le millennia e no le amanaki. Ele ngala vale. E mo e tau le lava. Iyo ia atalo vatia ma so mai pela ku ko e mai ro ma ro ana ku ko e mai fasi modi le ai le foi la e ka ngo fa ne ngana ma tu tala le fa ya tu ai fa tai le fionga I le pule o le fionga ya le pepe taito le fo oi ia malo ia ai me ser fa le tua mala unanga foi le ia tu sa mo ta tu wo fa nga le o no for mo tonga hotel ta tu me o ile Sanita ia fa fonga mai wo ma pa anga le tato wa Tautai e ma le Blue TV ma tu I tato pala uma I hotel nei ma o nanga nei fa nga mo please awu ku ke o ngisi o nganga awu to te prioritizing le winga na lo tala ave le tau fa mua I le Sanita ma le motonga a ko fio I savai la wa ia I le tau sala matiu vai la waka kala ka ko kamanga isa ko paikia o le mana ia la o sia matou foi a nai motel potu foi e malolonga e uma e sa vali atu le vai kila pia la fa sa o kila pia e fa singo lo lima ona saule o le tau le ai fai le I amo oi e ngofo I lalo tama I fale ona au ta fore vai ia ai mai se ngiu ai pe arkaka e fai ia le tau tua ina mo e maka ukia fore fai ngasa e nga karanga piki o lo kila pia e ko piki malongiu piki malongiu a fa pe o el tama itai e pe al songa miki mo e oi ia ai la ko felo songa miki ai la ko o la songa miki e pe ar madu e a fero ka ko e o kila le ala ngai le songa miki a la tu la tanga te pula u o le tina ma tu o le volum esa la cosi ke lo o tiene la fa ia se mo mai lo foi le ka el pe ala ma fa mo ka ti amo lo foi nga fa mo mai a pe a ko ti mo ya mo ko ka kala ese ia ona ia o me amata mo tatu por kala mele nei vanga o le afiafi la fa pe ta totu malolonga pupu fa fe kaia ka ko kampangila ngona sua ele umi pena se lua minute fo I mai loa la amatu fa so atu e le kala mali ele o paso ro mai ngei au kilango e ka kai o mai sul Tautai o la amatu fa so fa lo itele mamato watu ni se tatu isu e ka ko ya fe mua fa tai na sa Maria a wa ko ke ve so le iska ka afa la ku e so mai se to umi kele la e au e ko ngia la mele fale ona sa vi fola kofi wa umangia wipuki fa ke le la wipuki e fo I mai loa tatou ia loa ai si to tatou afe si fa te tatou sa Maria ngalei Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.
Taimi ona watile ua tolu se fulu ma le tolu minu tau te nei le tu la e fa e le tau tua fa awau a le Blue TV ma le program me le tau te iai. Ai ma tau te Jeremia po o litara Jeremia Allens. Ia, mo kousi sila kula iai. O le tau te solo atu lava iai, o le tau te solo atu lava alanga le e la walunga mai le le online voting stats lea. This is the current one. O kousi sila ko ngai fa ke silua afe voter ke nge konga. Ia le fa tasi afe voter tatou ia so atu lo mo Solomon Island. Ia te ulaia tatou lango o le si miss tau te avel tatou lango American Samoa. Tatou fapenga kako ave kusa uma ave lau lango le miss Samoa ia spare lo kaimi voter e foi mo si tatou Miss American Samoa ia Malo. sei vanga ngai foi la ia Nimri Vote for so lako. ia pala ngole fe foi lango makai o kamalo o le high chief i ngai Vanuatu a fapela o le ia wa o basic granddaughter e Nimri Vote la mo. Se ole sa ola so de sa ungi masa o le ole o fact ai uta no ai. Ia. Lango ka maro ole hai chief. Ia. Ona tatu pa. Ala fasingo ya Nimri. Ia Nimri. La ko lua mar ko fa. Ia o fa penga nga o Nimri. Ko lua mar ko fa. Mar to tele. To fa mar to tele mar fiu fai ka. Ia. Ai no mo wan tala na nei a matai tatu fa so. O le tala no mo mai I se tasi o tangata fa tu tuaina foi. Ai e ia ona so tanga. E ia ona so tanga na I tu lo le minister o leo I Samoa. Sa fi so te mai te nei lava ai o te le iaru ese mai marfali. Ma fa pe mai asiat. O le ua maua le confirmation mai tau ainga. E fa pe mai o le malanga ma le fa moe ngo le malanga mai le kone sula. Oi sariare al komesina. Komsingo leo. O leo Samoa. Ma se tasi o tina o lo lato o lua mai o se faletua o se faipuli. O le aunga o leo mai e su le tau te iai. O fa kurola ia bui ka fiola. O mai Samoa e su ia kau kai ai. Mai ia o fafatala na o whainga malanga mai. E o mai e, o lea lau te leilo po le are mafuanga, o le are mata upore su, o ai e suua, ai o ingoa ia le ta ua mai. O le komisina o leo mai Samoa. Ma se whaletua o se whaipule I Samoa. Ia amaka kula lau whaafesiri. Kako amaka ia la ina ngā isu. Pe mo I pe le mo. O le aso fina ngan lo sunga le lo ia e le mata upu ai mese le va o malo e lua me o jurisdictions matulang ben fina tau vali mai so fina ngan e waftai siata wa pe fo ile fafonga le sunga Leiataua wa pe fo Samoa. It's an interesting issue le pe fa pe o ye setu langa fa pe o malanga mai fo ile comme si no sa o le tanga luenga o le Samoa. O nol nei le mafuanga. Mantua fo'i o le kongisula ma le ambassador Samoa. Those are the representative o le malo. Le ia ingi. And those people with their families. Luenga ile ambassador Samoa po le hai komisinga o Samoa. They have protections under diplomatic protections. I lalo o kulafongo whaamalo. The Vienna Convention. Peo ingale a fua mai a diplomatic protections a ila kongi o mai serve le interest a Samoa. Even for ila so se diplomat. O leo ke kau mafo faungi. What grounds? O le su. And o ai le party leo mai represent. Ava pea fo ila o lako. O le komisinga le sau e avelanga Yesu for defamations or whatever. Ole sau in his capacity as a komisinga o leo Samoa. O le mea mo ia. And it's a known fact. Pe eke palemia, pe eke komisinga o leo, pe eke whaamasingo, I sesia kungu.
you have no authority, illicit jurisdictions, unless ole vaenga ngā kongo e lalo o lau jurisdictions o whakakainga pei o Amerika. A sau Donald Trump I kukuila o I o Bliss King o kukuila Amerika Samoa. So he has an overall authority lalo ko la fongo. A va pela o le sumai o le ngei le sunga le komisinga o leo for that purpose. I hope he's not going to use langa capacity on I o le komisinga o leo because it's a big shame and embarrassment mo Samoa. A va pe foi la sau se whakongunga mai I se ilminskau leo po le palimia. E va fea I konsula ma le hai komisinga Samoa lingi. These are your ambassadors. Ai lea la ua kuli mai the top police officer alea kongu for this purpose. Because let us try and narrow down the analysis. O le leave le mela grant. No, you leave o lai avea leave. Or are you here for official purposes? O lai ko kongi o lea kongu upe hape o ke leave. Ai le ke sau e fight private matters. That's okay. That is his right. But ava pengi o le sau on behalf of Samoan government. O iai se agreement a Samoa mangi usila e sau wai le komisinga o leo Samoa e pursue legal lawsuits against il kampangi le kongongi usila. That's a big question. But anything e mafofau pe o lai se mafofau nga whapenga a Samoa e ka kaunga through diplomatic channel. E le ka kaunga through mai whape e kuli otherwise. E le vaiangi usila. Oh, you send your top police officer to penetrate our system. And that violates international law. O ke popole la because is it the interest of the individuals le ko mawhai e awangi e pesu o le interest ale malo Samoa? O vaenga te fia toi tatau toi le fisiri na vatu le se fina ngalo li atau langa umana ia lau te tala saungi o le alu lo uma fau I le aungangi tu lo ta ua whawhaingo fie o alu lo uma fau le aungangi fu le ale ana posini le na aungangi ko kongu fonfekalai palmengi pe le isi ae whaise kula fongo e evakuai la kangaka ngai wa kirong whakuku mai ko kakao ai Victor tama pua I le sianga I le si fongorenga mulimuri ngai e pe aungangi lava pe le whaia se tula fono which means mangingo a whai pule e le ai se kula fongo o iai e whai ai fua le mea a o lea laia kangia mai pe a whai e mo I tala ua vlongo mai ia uana nei le auli o le mea la po le ua kau fosi po fos five la le mea li e mingiska pe a whai o le au e le mingiska o lalo se whatununga le mingiska wha makala o le ua sau le mingiska out of the palemenge e pau a koe whai ar kula fongo lea ua sau whailanga ia ka mai fosi malonga manu si anga alu pe oe kudi a oe kia even though o le ua mangingo kongore o le palemenge e le o iaingi ngā vaenga e whaingi extraditions po o ni tūlanga whapena sao ni ora o te whapupuna e te ai le I sau noa Leiataua o te lofo I le se longone a Leiataua pe iai le tūla whono Samoa e mawhai e onga avaku ngangaka lai le ofia I ma lai whai akunga ngi whamakalanga I le ofia e whai e mōli e Samoa. They have to be reminded international law le protect for Samoa I siakungu o le winga o laukala e le mawhainga lang ko whaiangi kula fongo e violate ai le freedom of speech le lalo o le Universal Declarations of Human Rights. And that is their black mark in the international communities, include ai le Commonwealth countries, ma le United Nations. Ava pe o lai ko mawhai o mai e infiltrate le system ang usila ma le legal system ang usila. Good luck. Mau I fo ila la se whaia whakika inga, and I think this is a well-known issue ngā kupu ingi usila se le pe uma le fikus fulu o early 80s. The Rainbow Warriors are about. Lenga o mai ia spy ia whalangi. O mai ia pomu nge Rainbow Warriors. O ngā o langa ka mawhai ka ofi leo o waa ngi usila. E protesti o imuru ro. Atos I le menanga ave ia pomu o komika whai test. E maua ifo ingi usila. Wale o ia ngei spy ngā awhalangi. And it became a rift. They have an international, like ngā yele issue ngi usila ma whalangi.
kusa o mais pai faile operations in jurisdictions ele o whakanganga e mawhainga o mai kanga ka Samoa I ingei pe a whaapea o lai malilia i New Zealand. And by all means ele malilia i New Zealand because they have to justify ele violating ai Human Rights Act in New Zealand and the Bill of Rights Act in New Zealand male obligations in New Zealand to international communities I lalo international law e protect ma uphold the freedom of expressions. So yake au take away our personal interest e kama whai e whawhewhe ai mai. Sooner the international communities lea attach ai Samoa overseas through finance, through trade, they will realize what Samoa is doing. They trying to infiltrate ia system a kongongi. I think o le Bluwave fuluiva le komisinga o leo Mike Bush. And it's a case lenga whalpuipui ai le sifo I leo ongo le issues a kopulunga I le Waitangi. And the constable lenga whalpuipui lau kakalai kua. O le akali I o le best friend of Mike Bush. O le mea sa kupu sa sexually assaulted le I le si leo kengi. And the case went to court. And he was found guilty of sexual assault, male rape. Nga saule media, because nga ole media facility Mike Bush, o lenga vili yakul kamau le I le ya oe mo sof soangi al kala Mike Bush, my hands are tied. I cannot influence the court. Even though I'm a police commissioner, even though I know you, I feel for my relationship with Maneainga. But e malo sirkula fongo. So ole wingo laukala, we cannot do such things e kauma fai achieve ai personal interest male personal vendetta. Akangaka Samoa. Yeah, we are here in a safe country ruled by the rule of law, but ava pengi o leko kongi au le sau I lalo whakongunga le alangming ska o ke whangongo ai because o le ala like however you kind of play out in New Zealand mai maukai because e wako eva pea le court ang New Zealand ma leo New Zealand. There's nothing we can do with that. Those people have their freedom protected under our human rights law. Imagine pea whapeangi e loa palemengi New Zealand ma palemia New Zealand. O le yai ia officials of Samoa, they are coming here for the purpose e kauma whai infiltrate, ma intervene, ma interfere in investigations o lai, because okay law. Lenga lua kalangoa inga le issue leo le back and safe. Absolutely. And okay le loa la po leo mai kauma whai influence back and safe. But o le mea la ia ke au a o mawhawhaungi o le ale influence la ko avengi back and save e twistinga le whamakalanga. The reputation of back and save will be tarnished. And those business people, it's like it's too much of a hassle pea whapengi e kauma whai e whaalongo I officials mai isia kongu. Because e ongo awhia le lako reputation ingi. So it's a big issue. And awa pea le ofia ngi analysis, poangi, ngi challenge o le wako le media. That is what democracy is for. And o mai e kalangoa ia oe, kalangoa rea kaua, kalangoa mai. Po le hale mea linga lako le fia. Bring up evidence ma facts. E challenge ai le positions a le Tautai ai. Ina e mawhainga wha malama. E se o kou Tautai ai. These are the facts. You know, ia whai loa koe whailai lumo le kongo. Ali ajaua, mana e so fina ngaro whaopopo. Awalanga o jaua na jaua le back and safe. Ina ua mau meri tara lea na le la. No, o kome kia lo mawhawhau, okay. I think Longo is here. So ere melea nga whai e langa mingiska, to be honest. Whapea uia aio mai, e o nga ile vaenga lea, in which is erase ai foila ofisiti. Po o le process sa o le whai meia. Wa akako kangu ngeri a taua li liula le turn the table around. Maua sa moarkala. Lai whenua wa it komisinga o New Zealand, komisinga o leo o New Zealand. Masanga whaali liu upu wa o la kwharongo ue nga on mafuanga nga le sau isi wharikua sau whaali liu, whaperkangia. Ali liu la le lau makako o akula inga I Samoa. O le a se wa inga Samoa,
ile ke iange o lai fe lo lai alu ko msingo leo angi usila malanga fa di diu fe silingia tu lo fa ngar so fa aliki supermarket kia fe silingia aliki fe silingia ia supermarket kia mo lesi ko msingo leo angi usila lai fa nga investigation ni sa mo ya ngo ma se mala anga ia yo le law enforcement na sa mo so fe ngalo le to wona to fo mai le what do you think about that ole la ke lo kalango mo ma fa Ola kongu lava le isu le saul komisinga sa wesuo Tautai. Awa kalung ka mafuka mo falonglongo Tautai e makami fo ikau ke kalongo inga komisinga leo. Olum ka apula ko au. All the time o kemi uma lava e alu al ka ko fasea o komisinga le nga yoi mai imeia. Le posiri fe uma la kongu. yes Ya longo lua lola lewa o sa ro ma fa faun ka apula pack and say. Lala me sa fai. lenga Aka ko me ka mo o lala me fa ngame. El pensa ngo ya rauni. O le freedom nga ka ko le ko kan ngo. Afi mo fa sa. Sa ko fa sa nga i. Simple fa sa nga i ko fa sa se. Kan ngo ingal me mo ko fa sa se. E le me aka wo mo fo fa su. O me ai fa nga fo. What if you ka wo invited is up? If you wala ko sa le sa. The for back to challenge sa. O ba ngalong ko lu o langa saunga ko fa pe fo le lai o ia le usila e fa su ngam ka pule ye fo mo fo langa me mo ngame wa langa le fo Nang kali mele lo ngi. o kali mele le usila o le lai ku ma fo pe sa pe se me lo ka kan e su manga ye me lo ka kan a sa o ke longa ya la me so fo ma le ko lo se fa pule fa ngalo ngal minska al palmia a o le sa ma ye lo ko ye ko lo la nga iko kom singa fa penge mga mir fa li up o ai la nga ku pe ko ngel fa li upu kasi la nga vaenga awala nga ole maule na lena mai e o mai mal changa chalia e fa li upu fa pertania ia ele ka fsiringia le me la nga ole fa nga ku ai ele o sa moi cases ya na mai alena fto fa li wo la vale si le o singi e tonu na von changa wenga ele ka sa ma mai le kele ka sa mo nge fa li wa fa mo fa li me fa li pe fa ya sa nge fa sa ai ka ko ka mo endi la nga nga fa li pu ya sa mo me fa li ka mo ko le fola le e masta yo famsingo la nga nga fa li pu nge ngusila ka sa mo me fa li pu a mera si nga la nga mal fa li pu le sim ka nga do ai le mela nga ya sa mo mela nga ya su kom singa fa li wa nga mai fa mata o se nei mama tele ia ai so fina ngalo fa popo langa wa ke le lava le mau kusa le mau paku le wa vavana mai ai o so fina ngalo le vaenga le o le so fina ngalo a sauni tu langa fa o ala le tu la fono ai o mai ala tu mo le ngo fo mau le si sing samo o inu sila la ia longo la o te lo le fa tu le e sing inu sila fa mata o le sia wala le mai o fa tu le I mean wa pe o lo so nganga mtanga fa fa ia ko inga me fa pe They have no, like even Ileo Samoa, they have no authority exercise authority like elacelaco jurisdictions. Ima fine exercise authority as Samoan police. Ele jurisdictions ang Yusila without le fakanganga may Yusila. And that's high level. Like afa pe fo yese ma fo fa penga o le miska o leo po o le malo Samoa kamingi. E ka kaunga va ku fakanganga e avangi e Yusila. Because o lela o mai e violate ai kula fonga Yusila le pui pui e kanga e o kanga kalengo fo mau ngi Yusila. You are protected under the law in Yusila. That's how that's the extent o kula fonga. Onga e faila o kala ai vai ngi mol kanga ka lengo fo mau mal kanga ka eno wele o se sixing Yusila. A va pe ngi ai arrest leo in Yusila, they go through the process. You have rights under the Bill of Rights. Yes. You have a right to a lawyer. Is this like those simple things? E protect our kulafong. Marco kele fo kangaka e kaloka ele customs maleo for drug smuggling. Ole process nga go through it. Elon kangaka Yusila. So le wingala o kala pa avapengi ole ingi for the purpose of my first investigations. They are in a wrong jurisdictions. E makua ya afia ya la le ime to Samoa globally.
pe ava pengi mo ngi usilo o le sau for example le sau longo alu back and save facility o lo ke fia kala ngor ka ngaka lenga viewinga le camera o amai ya footage ya mako ele lo por menga lo fa ari e rang ko singa fa sa mo I me ye and he's overstepping who knows the barrier mana tona ingi kia manga I tangata tulo ele lo por me ele lo foi po ye wala o ka ko mo fo ia isa mo e lango le fast HRPP life inga wenga who knows le lo po ye ngi singi ya Samoa HRPP tulo le o tang ofi plan le me le fa be mai vai ngalo sa wa fa de la patch Samoa Pangalo pet ko singa ole me ko sini yang makanga pe afa pe ngi and that is the scenario lo sa fosi ole vili sesi ole New Zealand le ngala o akuro arrest avakur kala Samoa we are arresting your police commissioner on lo sa infiltrate the system New Zealand. He has no jurisdictions in it. So unless there's a make okay for menga, but she may arrest them ole wo Sofia. Ole wo Sofia malo. All I want to know. Walang okay do ayo mai momai. Lela afai o make iangi. Pa fa pengo me ko fa lilo so enga le pack and save. E mawai ni mau tu to fa u mai le au fa pe le Tautai ya le maka mai kemingi. E manko foi la kala so ngoa sieta manko foi la le issue le back and save e le mas se senga mal issue chloris le fight pulen ka kala ngoa and e o ai le kulanga expose a mainstream media New Zealand and ask le back and save le me wa ko le pursuing ai pe ol men ko pursuing ai le fight pulen le green the ex green MP e pa walonga e se senga o cases ngai le anga o langa pu e le back and save le ko chloris I ko kongu o le mela felang whaka o le ku uia o loe kong le ako and o laile I o I le exit point e ko kongi ai o le kala ia le lo ia sa approach le New Zealand Herald good luck it back and save because o laile I o le point to prove ai o loa wa yellow intention le ke le kongi le o loa given la I le issue le miskau le Samo o pasi wa ru fa fo ru ka vale even foi la pe ko kongi le kaimingi that is his duty to do pa ele mafai foi langa ignore el kula fongo ang New Zealand o loa e alu ese ali kongia o le the fact o le nga vingi ele ongo fo ingi o le la su el back and save maleo po ai le kanga ka le ele kongia based ilonga image ale avangi ale camera so do you think manua e il vangale so do you think o le video lenga li foi lunga it's a public information. It's out in the public and ele ase se sengo le video le ngala inunga ma le video chloris le ngai le Herald lawa inunga because it's kusa lawa ave ilunga e su e po el kanga kale li ko ngia langa faka ele ma se senga ma le ka mo file o le su e o lo mo ki file inga number plates le wa le ko ngia le pingsing anyone who knows this person or know any information about this person please contact ya leo so ava ye falkula fongo o le evidence e loai there was a potential commit of a crime e paula le ko inga aikia mafai inga prove le committinga o la card le o la statement le o le aso le ngo ye based in la statement the money came out of my account ile account back and save ngakidia la ile and that's where a sufficient law on a face public apology back and save it's misunderstanding but afa pele se evidence fa penga ile aso le ngaku poni mele ale fa ko produce le evidence ile kamingi fa pele ngakongi 2 weeks ago well yes you still liable ko kongi le law because the ownership of that goods is not you until you pay the goods I live up pela la ka fia ile pesu leo you have a intention avele olo but olenga prove la action nga fai you have an intention ele ko ngia le olo ai ro penga who knows ai ro pole sa onga ia ai ngo mai si ko misinga ma si fingere ai penga me ko ngi le iva di makala fatu ai lo pengo mai ko ngi le ai kala fu ma fai se mari di nga
koe wha mo ia ku se whako senga a pe mai okay tanga wa vave tele na publish mail observer me lea ai ku sa wa sa wo va sa ka ngoma mai mo whaka ngu me lea a wo kala osor ku skara la observer ku sir me lea a le i make a le mela therefore le la fa mo i me le nga mo ri ai o le fiero ka poile le kinga le nga mai ma lo ka ko ka lo ma ka kom sing a kinga le nga mai ma kom sing tenga ka umengi mo ko o limongi ma ngai ale vo la mo ka le vo sa limongi su ngai o ma le songe li fa ya se a vera nga ku sanga sa lau mo le su ai pa ka nga o mai langa fa se ya ma to mo lo na fa no nga ve se lo na ingoa male fa tar no nga ma se ya ka ke o le wa fa so ina na o se fa tu le sa ta o lo na sofa pa wala nga le isu a se upua ai ke lo na la tala ia le la ka ua kua ia wa siri lo publica kwa io ofia nga ngai ngo fa pea o li mongi le wasa wasua nan ofa yatu le kau ka yai le anga le wo ka rainga uma video o ana tau fa le anga na fai mai atia malau sunga le di loia le wingo la utala o ofia lo le fa pea okay maybe this is the opportunity o le asau vai loa ka ko ngofo I surrender mai malonga passport vai mo counter su e o menga o el counter su le winga ngano fa ko sai fai mai langa su ale la fa ka ko la le counter su wala ngala ka e lau ponga mai ku sai o defaming like ka o mai mea ele ai nga fa mong nga wala la wo keeping o ma video o le mela le no fa pe se tatu filo ai fa le counter su mo fa ya provide mai au evidence e ke loa o au kala nga ela blo mai kia o mo nga e uaro lima ma fai nga mea awa o le mele le ke fai ku ngai ma makarango kia o le mori mawar kama le nga la ku fai lua e fa mai sam e ula ia e paipa ai kui ya limong ko so le ai ava foi la o la active le case le ngai samo lo ngo winga la e fa akali la u se ia uma le case samo ai ka fia pe ngai o le mali foi le ko inga el melo o ia le issue ki samo mali be ma fo foi e ala se finga lo le sometimes God will set up people to fail so au ma fo foi ngai ava pe o le push ongo le lako ma fo e prove le lako point e kama fai e fa maka o ma fa fifi e le lopo le wala le e fai ya i nga trip pai long fa ka inga person nga asiaka va pe o le nga oli bong yesu asiaka ma Tautai you have to provide evidence and then what about pa fa pe o mai fonga ko fa sanga ko evidence la langa I me langa ko pusamo so sometimes you have to weigh up the risk le kama fai pesu for personal interest but there's a high risk e ongo exposure and kako umo ke siamo o si kami fa pong sa le I ka ko maka pe ava pe wole sia nganga le I makaika inga ya awa ngoka loinga God is actually guiding you to fail so o alau le nga e ma wai oi awa lo sili la tele a don't know mo le ta wo ngai ma ta upule o lu ke ha ku le so kai mai ngai ka ko ave taxi or mai va alili le ke va ko meli mai fa talo fa tu ta to wa o mena le lo esa o el pesa me siru ke mena le lo ko fila wa tu fo ile o le so kai mai ngai ka ko ave taxi dai o ta ma fa na wa le ta to por kala me al ta ya e mai vai vanga fo la uso isamo o la fa mai soli o le ko ke kala ngoa le wo fo I mai ia ko me singa ai wo fo ngala ko fa le su le wo fo I mai ko fo isamo ko mai ole ko ngi mo la nga so le mai so o no voi or ko me singa isamo ya wo mo fa na su o le se ka fa karila wala nga ka ngo se mai se ya o le fa ngi mo su it's a civil matter le involve fo le pe va pe it's a e sa una ma se si fo ile le mo mai o le wingala na le te fa tu tele lo po mo kopi por mela o le no foi la si fine le ni e fa ka I ai alunga ia foi le makoi foi ma velanga peche sa mo o finge mai o skinga mai le kanga lo nga fime man to ina le finga ro nga ia ono le utatu talan ta up mana tua mai fo
ina wato fo ia la utala le mata upu lesa mai I le Bluwave le mo mau Samuelu mana tuala na ia le mato inquiry na fai ya nga ina official plan mia a mai le travel plan and official plan mia le sengi maises ai pese travel plan fu ile nga fai ska mikiki fa kwa a ruwa ya so ka maka e mai ele o saingia le ai ma se formality ia official fo ngal so anyway ya aina tsawa tala I o lai fa ngar wenga ile pengo ko fa ya avaya o lai fa sa mai le walo upu masengela julu a fa pio mai ar pusi makua ele me faina fa se fa mauni ngo meni o le mata upu te fi facility tuai la sauni mali atawa a fa ka ko me ilole le sim ka a fa pe nei la o a umane me uta tu pisa ye sa o la voleo mai po le su le pack and save po le su le me foi le tato fa ya tuai ele sa o langa kala le nga fai ele o ngā lulu e mangi leo ngi usila I kangi ala auli ma po le su lava I upu ye tau te talanoina nunga program o la ofisiri ai se anga leo mai ai Samoa a o pale mia kuila epa e su John Campbell ile makua fa ma kila ko John Campbell o le mesi usinga ma le leilo lo fan o le su ngami o fan nga va kumula la kapisa mo o fea nga ia ile le ma ele nga ele o mai ye I ka maroa e o mai pingi oso mai ko msinga nga kai mi au iken kai o e nga ko msinga poilo ai se nga le fa ye nga me ona fisi Silfia le tu le pai it's a waste of time o le se singa nga le kai mingi o le se singa finga kai ka mo ia you know por kiki we agree to disagree and we disagree to agree we debate issues but ile vai ia kula epa e ka u mama inga ilanga ia kai inga far kai ka pe ava pe o mai su John Campbell because on what grounds ongole mengi kuza o laivangi vangi aku e John Campbell pe o mai nga o lola ia le faile court but you have evidence ava pe ala e ko ke manga o prove o ke se a mai evidence nga ko ke nga ingei foi la sila disclosures of evidence e mako I fiu lo ia fe alfa isolo ai pe ongi nga o cases ia se kulanga e mako I la langa o mai nunga mela so ele ia se okay lo ele ia se ma fo fau o kula e pai e fai nga kulanga ia vai kaminga la ile attorney general Samoa le sunga ia le malu and I think the attorney general will advise against it ava pela o le melinga malanga mai le sunga ia longo pe ava pesa o le intaulinga nga kong o mai oe it's for this purpose ke alo fa foi le attorney general o le blind side vai nga le lawyer because e kong ma se legal advice Samoa ongol ngin ma fuanga a onginga mai fai operations fa pe covert operations o la mai fai ala mai mar fa mo it's for the benefit of Samoa e unlawful ai o foi langa ke iwa mawang usila po lawa o pe foi la le issue le rainbow warrior boat nga makua I va ia fonga va o New Zealand America falangi ma Australia fa ko ako le ingeia nga wa makanga ke ma prove mai falangi ma apologize mai foi falangi pa e ka kaunga ma fa Samoa it's not for us it ka mingi what we trying to maintain and uphold the rule of law for the next generations ole ko e umako ka ko umako lako ai la o mengi ko pulanga I fai mai a pe solo ko maso fa sofa le ko le reputation o Samoa o ngi fai unga fai ngi ka o ye la ko kofi ia malo fa tai o te lo le wa mai fo le vai nga ma tulanga wa manino ole a tato tu malolonga e tato malolonga pupule a foi mai ia ona tatou fasoalea I se whenangalo le sunga loia ia a wafo I le case le satula I me le son nafi
Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Taimura watile o suma 5 minuti au nei le tu la elima ile tu tu fa wa le Blue TV ma le proclame le tu ya eliva ngala fia fifa chalo fa mo follow fa tu pa fa pe o le fitoa e mau mai ole fasili le la tato me ye nei lo sunga le loya ole tu langa le sa tu pu me le sona nafi ole wa mai a malama yurunga le tu langa ole mention pole urua taimi u tu la ya le sunga le fa bule la au le mali toa le wotea plate va fosi schmidt iluma ole famsinonga faitu malo ole to mai tai famsino sa fatu tia le mata upu motoro longa momua o talasa atoa ole la ua tua tu mole so friendly ona e vai ngai le uma mai ta penanga mo lianga leo la vaia e le I uma tu fo I ta penanga o molianga a le sitanga tale la very defamations ai o se fasili o te mana o e te talaiso finangalo o le a se vainga lautele e le tūlanga o conditions ia ua toe suia nei mai le mea sai ai muamua o le vaenga le sai ai muamua ia o tūlanga fo I at large le sa tatala mai lalo o le sui le stala ele I malanga la o le vaenga na le titi roi so finanga lo tele ele I fa peala na tau solia pena tau apalai la au le fia malanga SMI pe o le asa sai sa mola ale wo o me te mi le ole ale ua walifi wa si tia tulanga o yainga ma ua tapu ai ona tulanga fo inga le wa vatu ona travel documents e vatu tonu ua saini yas freile te tasi le tar fa ma ua le to me fai ona to e alu ilunga ini fa sala longa lava e to e tala noi nei le mata upu le wa fi ai mtu pena aso fin ngalo le va ya faftai asiata ole on pe foi ona ele mata upu sa sa ia isa mo na fi le famasinonga ya te au e le fai unga ia le sui restala sa iai o la sa fai lunga tu la fon o le fai unga fo ia le a le afionga famasino sa fa foi na famasino nganafi o la foi fai lunga tu la fon e tatau on tatou tama fai e so solo ia le tatou vai I lunga tu la fon tu sa pole ata tatou le fia ni unga ia I tatou pe afa pe o tatou le afia tu la fon ona o le mana I o le vai lea we have to follow the rule of law e tutusa mai a tangata tusa pole ale tamari anga o lisi tangata pole a fo ile mawalunga tūlanga o lisi tangata e tutusa mai le vai pei o se benchmark lea mo I tatou uma no one is above the law ai na mata mai ona tatou tala noa I charges ina na mo lia le fionga faipule po le sunga fo lau le malito e la ngona le whanoa noa fo I lea ona matanga luenga o leo ona o te iloa le lei through ya uia fo I inta o lo o tala noa o lo o iai ni complaint anisi fo le mamalu le atunu e tusai fo I ma tūlanga whapea defamation ia me mua ale faltua le la fionga faipule ia vaele ia ma la auli So when we talk about the rule of law, there is no consistency. Le apala inga tuloa o le tulafono. Ia I latou olo I totono sa mo pe afua o leo mo lia lauli. So ia te au, it's like this is so political. We politicize the issue. And it's either we have political prisoners in Samoa or sooner we can have political prisoners in Samoa. O fai unga e fai ilunga o le lemana na o
e whai ni whamatalanga e whaato i lalo ai la tō po le le mana o fo i whai ni whamatalanga e tau au mai e lunga ni mata upolo tau mawhai e nā tia. Le aua tātia le unga le whamasinonga o lesi hearing o las whalaili. And by all means, let la uli deal with this matter. It is not the fast. It is him as an individual. E ui lava ona iai ona tofinga i le pāti le fast. E ui fo iai ona tofinga le malo. I let him deal with it. O le mea pito sili la ona whaanoa noa ai. Pea umai fo nei. I innocent. I lea ua makua i yalu le kaimi, yalu resources. A whapea fo ila o le whakalikali isi molianga i ele umangkapenga. Nga le ko lua se lau wafe kaka i zamo. A o molianga i nga whaia yang wali, how come ele i ready i le kaimi? Given, a mawhau whawingi e kanga i compare le case le la auli ma cases o le paloka. Ino le kaimi le o e challenge i ngisui kauwa. E makua i ave i ale priority ale kongu. Onga o le situations, this is very sensitive. Mao situations whapea e mga omia le ave o le attention. Inga ia wawenga maua se iunga. O le whaipule me le judge. Whaipule o le maoka fongo o Samoa. Ai o le kai fo le vahenga whaupuwhai i ko kongo le maoka fongo o Samoa. Anga whapea ngila o se whainga pāloka le kau ke tio makako ka mingi au le challenges e si le seat a le kumalola auli. E ko umma i simea. I file a case le ya maua nge ya se unga. Onga o laifa akali mele kungu. And I think it's fair to say basically le akali nga vai koi. There is a public interest in the case nge. Ai leo ka mafai feko soa ya. O le minga le ready ai charges angafi. O leo le nga mai le ia charges il fai pole. I leo fai mai ele kapenga. So it's like we're gonna drag it. And this is abuse of law. Abuse of power. So again, ia kia o koe avelo mafo fau ile kupulanga le la fai mai Samoa. Inge ko ai nga processes e ko kupul kai mingi. Because sa kanga resolve ngafi. If there was anything e fai las falaile, it should be a decisions. Wai umangila nga waku ma isi charges ia las falaile. Longa winga la ia fosi sia so fai lesi failo inga, po lesi case. Ngo a failo decisions. No inga wa ku ya apelila. Fa ko amole yunga. O tulanga ni ale leina le tau sa fa isa so no ngana le o un official me sa un le lu sa no fa lo ite. O lo ke ma fa pe sa me mo mo case le ai le mo mo me le mo di ku le pa mli mongi ile kusile nga ave alo ba ele. O fe o me ye lua e ka fa mo wa re kai kusar case. E se ame wa lenga lawa i leo kuskusinga fa maunginga evidence ai mai fai me le evidence o fe sa on me le lau ai e pe on mena le sa fa ese famatalanga. There is no consistency application for the 19 e le ka kaunga fa pe nga se va inga o se ku ulalo o kula fongo Leango ingala la le malu le kungu, and then that is where we will start seeing imeio violence. Ongo le a kuwaranga kai e pui longa ia territory. Mana tua mai. E lua cases ia na ave fatasi la auli ma le fionga ia tupuola mati mai vasa. E ese le case tupuola. Ese le case la auli. And both e alu kanga kai ko kasi. O le keisa mati mai vasa langa ungo whakarangoa fa tua lungo tatu te ia. O langa case e ave onga ufai mai ia kuila e pai lungo anga whaasara lunga o vaele mala auli so ele aluai mala auli ave langa kangi ia kuila e pa o le ufai mai o ia ma vaele o le la au te wha au vavai atu o cases ngai nga mua ma mau ave e ave cases ngai e le i kai o no o le taimi le sa mention ai la auli le post fo ile len tatou fasoa a mori a Andrew
lea e sa wai karanguanga nga wa umanga mau pingi aveni laila fon tupe so and so lea fa ko la kuanga nga file lile ya tato tu tala le fa to alwa to na nafi avela nga kang le wo fa yai morianga ola au esa oi le sa is going on Donald Trump. This is all witch hunt. And this is politics in the dirtiest space. So amafofawai olenga, there are people in government e laukele ofiafia ya lauli for whatever reasons. And ole meala e kake kau mafofawai. Ole suinga filfili mai longa kumalo. So ava pe ole kele fiafia le suinga filfili mai le kumalo. O inga hoila kele fiafia le kumalo olenga le majority le kumalo olenga filfili mai ya lauli. And whaingo fia inga resolve issues whapea. You know, whaonga I aka ko awa whakawhaka. This is where kamawhai whaasanga I ma kalangoa se ngofuanga e secret. Awangi ilo ingisi. Ola ko kai kai ole kungu. Ai lea la pela ngasa ngoa siaka. Nga mua ma maule keisa le fionga ya kupola. Ai e lua kangaka ye lenga complain. And makua ikilia. Pe awa pe o lenga sa ngoku lepa. O vaele mala audi lenga mali wai ku au, and you accuse someone of the heinous crime, murder. So it's like ileva aila kangaka e karikongu ya kulepa ola auli o le murder o vaele o lai maliu a maliu as a murder ai lele I mawhai ele official leo ngalako ka ngofi whaasao e se pe sao I se si foi lai ku ava pe o kula epa mani mongi renga whaia I asongonga ia they are witness in a case. Au lesa whaile si witness more than 12 months I le kaimingi be sa o ia Sam. Lesa whai ko kongo le whalpuipui. Lai roka. Ai le ngongo foi si witness I whafu. A fo ila le mali e le wutatu vai tonu ina le mata upule le atau ma sauni mana ia lo finanga. Wow, I le makua le wo whape le kungu. O le mafua anga lea. Ua le mautonu ai ma vavao ale la ua vavao ko afei ka mai fai mai mo ka mai le pua malafo fo mai o to wa ia media le sole ai aka ko fiu manga se me o le o ia ainga o le ata to fiu manga se me o le ngofo ale ainga anga so I fu vaile mo me le o tau ni lo mafo le atau ma sauni ana so I fu mai pea le fionga fai pule ia vaile e lua la fai pule e o mai le so le ka fa wai leo I la kang e sa la utala walanga o le wa alu mati mai vasa ia avele tangi on behalf o lona to lua o le wele to lo wele ele o la wa fa ilangi fo longa arua tu mala auli fai malanga kangi walanga o ingoa ia lua lenga mai until now I think I still have that video langa ngo kang sefi I have to go ya ufaila ako mau video ngo kasefia le yai enala na ufaya o le video fo ile la na ave fatasi na attach fatasi ma kangia wa ave USB ma me o pena mua ma o le la no va ia tu le tali longo le tali fe alo fa wa o mele le ka ya kia wa ukala fa ya ko o le matua fe alo fa yo ngakali le proceeding ei le la vea I malana tali le ufa pipi e fo le ngi usila le melea mai la natali fa mai la ioe nga vaku ia kang pau le mela nga ke o ka ua bo lua ka usanga kang aria lai langa te tauna tala I rona fa maoni se tauna fa pe mai ia ioe o le ia ma tau pe usa fa ne lua tau sanga tangi na fa sa o mai le ku ulanga ka nga sira fia le tunu o le la fa mai o le o mai le so o le ai tilo Elena ma vai le o langa upunga lai fa mai ava pea misa to mo I fonga fa tanonga le fa fo mo il parlement le son to of il parlement ko ka fo ilu le fa mai lana tala ia o termine o mel termine o le e ilo lava le ina ma vai leina o vaenga po fiala tonu la sa wel sole e mo mi fo se sera ko fa li nga me ia tulo a o ai kongu le ki assigning wala ngo tanga tala ia nga assign le mele ele o longo la o tangata tonu ia na faala wiloa mai lava ela auli er mali e toa le wa mai anga la ko fiwai o kaka ko ngwa le ku mai longo tu forunga le tele a ulva playing
o le tangata tonu alea le tu holongo o le sunga ia nomen o nomen le tangata lai tu o le tangata tonu ale la le na to ai atu ai malesi minister malesi komisina langolango e sua fai papadi efo o le to alua le la na sau no mai la audi o la ua le wa ndo mang ko e vakur kangile ia o le umi tonu ale na sai nai no me tonu e fai mo komisina langolango wa fo wa ku nomen o nomen o ia le sa avea ma leo e na te whaafeaoina le ao ma malu le malo le sunga ya nomen e pe whako a kasi e ale vai aso kalunga asai noa lona ilona tō whinga fau lea ai ka hua kuro markangi lea so ole umiala nga yanga avea ia sunga ya nomen ma mea ma sui komisina ole umi fo ile nga kalunga ka okor keisi lea e tasi fo ila la tanga te tauna mawasinga vango e kari mai o le mela le wale na tala no mai longo i le melea vai au wala le tua ai fa ku mai ai mano meni kua sa ka kaula nga umai e sa ka u le rupe nga ora uri e no men fa pesodi wa nga ngo lo nga ri e sa fesi ro ki le me e ke mari o ura nga mai le men ya la final theory. Ja, zie ja, my love theory. My love theory on a play, lola yele on tato playing, lola yele the video la. Lei. La au ya longo. Ja, mana ja. Pa fe wa ba ko longo mo ka upul minska, ko ko minska al par mi fe ba. Ale fa teri we kle fa kali on fa be au ki ka u menga. É possible game. Ja, fa finge. Kai si la theory. Esa ile mala. Kai sila fi ya ko come again. What's your theory? Kusa le wo fa longo le ngalo ngaleanga. O le fa ka wo me. O ngo se fa ko ngo le wo ba ku ming ska le. Ka ngo ming ska le pa mi fa pe ma. Oi, le ai. Fa ka ngo me nga loka ya. Lokala uri a lo e pulo e palal me ke fai fakario fai a o ka ngumele. So are you saying pe o la walu ai fai kusa pe lo i longa loko a wo ska ya fai le tedi wo ska i lunga ku kusa lo fearing man ko foi songo nga le miska le nga fai kongol palmeng ele a fia fuon miska i operation sa le Ora kalila le fa mai ele a fia fo ele lankali le nga fa mai ele ya ale ko kelo ba ka nga ya pa o le wingo la kala e te fit la fury pe afa pe ya lu kali ale minska ele ya pa o la fury interesting so o ai kong wale nga ke ka fia le fingo le nga sa o le because afa apea la fe men minska ele ayan minska il fengo ngal benga leo e pa ula le fengo fa yunga e lunga kom singo leo ai if we go with your free longa winga la e se ser kala minska ring fa kongol palmeng ano ko fa kulanga e kawa can you explain your theory ole kawa fia le palmbia il melenga lo kainya ya fenga nge ya lau e se me ngole fa pe ko le lo alu e loka o kadio para me fa o le ka le fa ngal ala ngale fo linga mai pe mo la ba nga ele mama ngal par mia ile mele la ku ya la va kula mala theory kusa kusa la theory ele fa pe au la theory ale la ko ngekinga ku ngala ka mai fasi theory o le meru ki akai ka kama o ke va ye ku nga kilo fongi me i mai no mai e la theory lo que fogile ka ki lo que fogile ka ki mai e pe e si fai theory de pe si fai fili bueno lo que fogile ai e pe si fai fili de fai mai theory ka ka ya wai e nana te fai atu nei me a ko ngeki mai la va ngale wa sa no ni le mele a e pe ia tangia mai e fa le au tele la ia fiame kulo o tele acknowledging al parmia o te ta ua so fiame langa la walu ia i fa ke mokalasi la walu va ngor kura fongo ma walu fa ke mokalasi mama ele leading ngi minority ngi malo
Yes. So au la ia. O a whapela ele o langolongo inga fia me ia le tūlanga fo i le o le kausu engo le amio kongu i makanga ruenga o leo. O laula ka mai fast theory, ele se theory a koa. E whainga tāpe a whapea o le tau te vai atu fo isi fo i kala ia lau mangu ia. O lea ia ini so o tanga tulou o fia me. Pe a fua i kala ia au mai. Isi fo i mea ia kau ke vai o fo i ngā o le whesiringia. Ele o aria ai runga. So e whainga tā, walanga so e lamar ko i ngā kamawhiwi fo i lele. E ke pisano. E ona tupu mea nāne, sound. And that's ole winganga o kala wa makua e politicize a ko ale wale o e kele i o system polokiki. Dictatorship, le si ko i ngā system. Democracy, authoritarian. Ai kau ke whaanga lo le system sese. Outside from democracy. Wa yei loko inga winga fa pe wa yei masalo mio ka inga o le akungu. Ia kia oke le fase nga ia le ia kaua based langa ia theory. Pa onga o leanga sa ngole mingskai kongo le palmengi. A fa pe ala ele aia. O le ala me wa ko inga fa le komsingo le fa unga kaunga fa. Ai le ngala la to fa le nga ina la le theory ele o sau theory la fa le nga inga lang kalanga fa kongo palmengi. On mafuanga fa le nga inga. Le anga lenga fai mai li o fa tau malama. Ile investigation le na umana fai. O Samuelu male umaloa. Fai atu le komisin o ile mingiskaya la ua. O loe action susuenga. E umana fai mea uma wafoi. Ai fa mai li o. Ai o le sia songa so ai vili aku komisinga. Fa malolo. Fisiri lo iai. Na nga ungo fisiri o ai nga ai fa mai. O le mingiska. O le mingiska. Iyo, o le mingiska. So, o le alanga i kokongo o mau ka fongo, sa ungoa o whaafonga ka ngaka. E ngoa kia au ongor kula fongo, e whaiengi o maru si angai mea i ngar wengar komsinga. A lea on the other hand, vili komsinga. Ka hau whiri o suenga ngaleng kako karkarangom kako kariai mala audi. Ai koe moria le ringa mkuri malanga ngadu. E kau ke loinga leia serang kala nga fai kongo le palmengi. Ngalenga e onga ia le pada le executive kongo le makanga wenga. And so se me kau kupe pa keki e through le mingska. Onga le mingska e alu e kalango ele. A mafau fawaila e mengi o pa keki e kaunga justify pola le kupe le alu o operations. Ele mafailanga laku ava pengi o ele ya kawe ki mingska o ule komisinga. Ele mafainga o laku o vaiaku. Kalosanga ku le kapengeka. Mga mia se 2 milion. Ile a. Se ngale amaia. Ngale amaia. E ka kaunga ava ko justify. Like yake au. E se kala e fai ile kai au. Kar se fulu e se kala e fai makua ile mo kingo ale mesao. Ano like a kier kula fongo e ka kaunga lima kai ka inga i fainga o ngalwenga a makanga lwenga nga ko ile o minska. Pe fulanga ile meleke saungo ai asiaka e sa ole ya, and that's wa philosophy mai ai masa salonga o le kungu ai se ambe wala ngale mafai nga fai se fa unga kas a ko ku ungi ku le vai ka mir ka inga ku le pa. Yes, we agree and disagree with some of his decisions, but we never have this type of issues vai ka mir ku le pa. Siris ia so no reason Eran ko fa ku lo kana o ola uri o le minskar ka milen ku por me e mo ko se la pa sengelo ma fa fa e le ma fa le lo nga lu fa ya ngo ma le ma sila fia en mi skalo lo ma le pare mbia onga ola uri o le member kapinga. Oh yes, yes e le ma fa nga fa le komisinga se be e ngo ma sila fia mi skalo lo ma le pare mi awo yo yer ko lo le nga yo lo komisinga o inga ilo e isa ile o inga e kau masalomia ile ya yo le vai ko kon kapengeka. Yeah. O inga ilo inga ese kala e fai kai me fongo a ko kapengeka. Ese fo fa kalkan ngal kai me nga ila ko wa e disagree mai le manga o yala out. Which is e akangia mai ai wala ko o le ngia le ku a fa pe o yese nga yese me va penga. Ile kai me ngai wa prove sa ye.
onga o lo le mawhainga resolve le issue sa iai. Lo ka ngofi koe vange va apa I o le fionga lau le mariko. Lo ka ngofi koe whasa kaulo one of them. I le mele, because awa pea o le palemia, marka pengeka, o la koe resolvinga issues o le avaku nunga makanga duanga. Le ka kaunga o kulanga lea. Awa pea foi la koe le rule of law and consistency of applications of the rule of law. Le ka oko le complain na alfalkua o vaili. Le ka oko complain na la auli. Ai alo ka ila auli luma whamsingonga e kali yonga morianga. So ele o yese consistency. Le nā tonu a leo te tau mawhai o te pisa tuai sauni ma Leiataua. O le ala fo le ngā e mafu ai o ke le kei kai o vai I lo pisa pia wera e fia ai longo pe fia ai li mongi pe le ai pe whaongo ai fia me. It's a least of my worry. E ngā ngofa yaku. Le anga o le unfairness o le maka upu lea. E pei o le mumu kinkingi o le la. O le ale winga o la utala. O ke ofo ya uma faufaunga o ka ngaka ie le whamai ngere kaimingei. Na mele kuoi pe I afia me whailanga whai unga. Really? Lea ua alu la auli e ku yonga morianga. Ngaka kou pisa ngei o musu la auli e ke e alu e whai morianga mengei. E iailan masanumianga. Ora upu moni ala. Nga musu la auli e alu e kurfa masingonga. E aila ke le arka ko masanumianga o sunga ya la auli pe e siau musu wai. E le o ke la auli e alu yonga morianga. E le e mas ke o le balance la for the whaapalenginga e fia me o le rule of law ma le mea kongu e fia wa ai e kangaka. Whaasanga I le si ku le kangia ma kua ku au. Whai le mea ngā. A vakungi leo sui. A vakungi leo sui. I o le fisirina e ke oso la e ke ku I leo. Ai whawhiarming de makangaruenga o whakoanga. E mau mele winga o tala. O au makangaruenga umanga. A ko ursingia e mama war singia o la audi ya whawalo. A ko ule avangoanga e mau malo o ima se e parmia la audi ngavukua. In other words, o lau sui parmia sa o alea. Ke le o le winga ngā le mo ke whai koi fia me. O inga e kakaunga liu wailau whako whala inga. O lea la ele o musu se la audi. Pau ale vaenga wano utalitonu. Ngo koe haru le leo koe su ele le taimi o le press conference a tuila e pa. Ai se taimi kipi mai lunga. Lena wha ali elwhinga ngā lo kuila e pa inga ua wa afia la auli morianga mua fu e koru se lau mongkupu. Mantua sa mingi skau whako anga. Ngā pau wale kala kuila e pa safa. Ele I kuria. Ngo koe haru koe su. Ele I kuria kuila e pa. Ngā pau wale kala kuila e pa safa. Lai loa e le mingi ska. Le mea e kakau ang fai. O ko mo mai la nga ke loa ia me ka fai I tulanga fa pea le nga rua ia wa pe o le lunga mua lunga ko ro case le fa msingonga nga public mai ai lo mala auli o le afa se e kwanga voluntarily ia ke o le langonga fo nga sa ya la auli case le a o le meu kup e sa o ele visilia a me sengela nga visilia ya fia me ele ua ngau pressure mai oe ela au oe fo ye kuila e pa bo pressure mai oe kuila e pa I le pramu kwa inga fai sau fai unga I lau mingi skale langa ole mea mongi anga fai kuila e pa ele fa pia nga fai kuila e pa laudi kolu a perua options le ai la kusa in other words fai or ka fikar ko ingo kuila e pa awa ilo hai oe ya me kau fai in your own time e ke fio la ye oe ya langa ole mo dia oe so le ala nga uma fa ma vai ala audi ai se mai ai foi ma vai singa ai ke roi o le ko repeat le me nga mana tu foi na fa se tu nga rula audi ai me lo pau vai singa ko mo ale fu ko ko pur melia ale fu me mai chapa yangi wa o vai singa mo foi ai fa au ele winga la tala o le foi fa kamea o ngari o le ka 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 su ke ro ma ko fale ma ia o ko ro a me querer que ngo foi o office po a ko e ke research e ke a le pisio le telefone la ke fa ko malia ia la nga wa vevela me ke milingi ai nana o te fa fo ila utala
I think ile loto lo matua taimi nei po fia me. Who knows le lo po ko realize wo va lang fai. Ai a fai o enga o e fa fonga mai la o fionga I sa fa piko fia me. O le mea tonu le ma fu ai le vevesi. O le wa ala winga la auli e fango. Kulo ka ko ri ngana fa fengo fi wa ala winga wa fa kanganga la mingiska dia. E fango. Ai fa fele sia o mingiska dia. Leo. Lea la ua maua aku ingei, ngā maa o le back and save, a whai o e whaafonga mai. E sao, ngā lue le kongi ar whakapu. O ka sao ngā kupu. E ui o lai ave le video, e koe su e akili lavu. Ia e se le wha aia le, ale inspector po le investigator, se lau kausanga o aonga. E se le wha aia le homeless le ngane la kua kiro. It's you. E maari e fon ka upule a. Maari ka upule do ka ko ye. Pe mo lia fa walo leo pele ai. O le mele wanga faia. O testify ai le fa ma vai. That's it. Wa ka uba le miska le ka pinge ka mal malo samo. Ilanga mele nga fai. Wala nga le se me fore ka makke pe fa pe po la ka lo fa walo pele ai. La o ka usa o mai o fa walo. La imbo mau. Whakaro wha i skura aki. Whakaro wha I kakang whaia mea. Karangoa e pule. E le kau kere kau whaakari la pe mori e leo. But it's enough. Po fia me. E wha malora miskale. Ai, ia ke au. A maua ngei e Mike Hoskin le video lea. A o ngei lumba Mike Hoskin le video lea ma whamakalanga lea. Ma ngō Mike Hoskin e o ia ke au ke li fifia. Lau koe su era video la avea Mike Hoskin. Wai e mako I ka pingi nge Mike Hoskin respond leo. Wai fisiri nge Mike Hoskin ne fai il back and save. O lea ko ke fai longa ngaka le fai pule le ia Gloris. O ngonga I o le Iran. Lea me ngā lenga ko ka ngofi ka mawhai e charge nga ia ai le saule o le lo ia o le sa whamasingo. It's a current Minister of Police I Samoa. Au le sau ngei ai ko ke pursuing. O kamala le ko inga le Mike Hoskin e pe ia ko inga le ngai Paul Holmes ia sola. E le fia fa longo I fo ila sa mo e ka ngo Mike Hoskin e ku ulunga I langa pokalame ma la kia o sa le sa nga Leiataua. What the matter is investigating at the moment. Fa se ko ngal a foi la nuenga ngara oka ai ja la o le fai ai o le ai ja mo le video la fa walo ma vaku le koru le nga vea la audi le toru le na vea la audi e fo ka ki akure koru nga ya oi E makanga ku mele fai fa walo mele fai la audi e le si me la audi fai e sa le so ngale ya ka o le peon ka ngoi fo mele nga fai la audi sa ko te la audi le post wa uma on public informations and ele is a responsibility ale ava pe le fie kanga ka le ngale post complain Facebook pole ale social media platform ngala ko pa or fa fika uli a complain ko el Facebook e pe ia o complain e pe ia la ko le lo inunga le el fangi asi sila la sa unimle atawala e sa o arkala o le mea nga fafau po le mea fo ia nga eri ke koe palasia le la fa tu nei la utala ka kia la comparison o fa walo mal melenga ia la audi wala nga e mamau ai la tatu compare la ia pulea ile sui e mingi skala ngolango o leo sa yai o langa malanga nga duai kukuila malanga mai fa walo New Zealand wala nga wel lady story comparison o le malanga si fai pule nga lui kukuila o kukuila e ile up Amerika Samoa o le uso le leio Samoa New Zealand le se me ka o se New Zealand Samoa ai o singai sika mai fesasia ia ile kulanga o le kuai nga ka ngui folonga pe mika a o nga kulau ele ifea o kanana o fea Amerika Samoa la fai le ka ko fai nga pa anga le atua Samoa fe pule ai o le tangata nga ki tise o ka ko malo sui mingiska po mingiska no ngo leo ai a mai ai fa malolo e fia me ele fa malolo e fangadi o nga sori fangadi nga fa malolo o nga wo o ka funga fa fea le alu le nga do le back and save ai le kongia
ele lava la inga se me fa malolo ele imakanga sa mo ile hando fupule to be honest langa nga di foar kanga kamar pe mika it's just a matter of wavenga ka ia alang or kamalo aka ukala pi firm voidil ia ma langa ngang or kamalo ngang fasia mangi fupule where's my permit mako fela sia mangi ngangu ku sa ile oika a ole tono le leo passion le passion o langa ngang uzum tonsin where's my ku sa la ngangu ngang we pule langa la u fa pero vanga dia wo fa mai wo sa ku le okay ngia aggressive al kamalo langa ngang excuse me where's my permit I came with the CI. O ko fa ya CI ya. Ya, usa ko nga nga. La fa kari le FBI la sa passport. Ala u ho I am here for a FBI. for my permit, na permit kari sa passport. For my permit. US permit. I thought in my yerkala. So le fa mai wa alus ko inga ma. E vai lai ngai unga fa ko ese mai foi. Vai le ka wa ese nga fa ko ese mai foi ia malava ia kukuila, le malava ale kukuila mamai. Ele enough le ngai afia me. Nga fa malo lo a pe kulif pule. Ale wa mawale rana le mo la ngor nganga. Ke ro ngo fo ia ko fia me samo. La ko si. Ele se fila me ka ko. Fo ia ko ia fia me samo. E fa makala ke le mo pula e mai make ai so fa mai make ai a wal fa lumo kala e lenga li pokia mai kala la fe me samo le kia ele se fiu la mer ole mea le na o popole lava ina wa tu la mai fast ona no lo le fia me la lo lava la utaita inga e le o stanga te ia tele so fa to doina wa foi langa ele ave se winga fakinga le me ale foi le fakinga ia e nga la to le fotua ai o dulanga la pa penei a una luka la mata upunei le se sia nga va ai me fa pe or ma fuanga foi lan le no tilo i lava ia mo fa be fo e pa ur ka kaula kala mai ya u le mele ngar kamale la uli poko ngar kamale la uli ai pa u le lava le tamale poko la uli nga ki io e pa u le lava le tamale lan o le tama e fa ya tu lava metari me ya io e le ai tali tele tamale ya ia o lona la foi a manatu wona ilo uma mea ia te loa ai ile te milale nei o lo fa longo tele i fai pule ale o fale ka kolu o ma foi nga fale ko nga le fai mana tu mai foi la le tamale na tu o il fa mo nga i o ile malai va lele male va inga o ia ala wale molo ola wale molo na tu ia ira u fa tu tuanga pulo ia la ko fa kas ia ai na paule me le tamale o lo tu mo fai pela na mio io leanga o la wa mio o le mea lea mua i loa e tangata o la wa mio ia no maua fafatala i le tama lea i ana me faita mai tai ia ai no ngau karango iai ia ngau whaku iai fai le leilo o langa i fasi o e se ko o lua se ngai ki fai ai te le maua ngai fai ai le o maua oi o ke kau make aku po ile ke actor i ele so ala act ngai ki ro ka maro ko kumaro no fa ya so ka sili ya ka o mu ya ngafi ka ngabenga le o kurisi o la pepe ia ele se voi
o se fai mo sa ukala ya vui. O vui o se tangata le kele ma fa wo. E ma fa tele pau le lave o le tama. E ia no winga na pe fa le ke e no fola to e lau mai au io o le sa no nga vui ia le pepe ia o la pepe io o la pepe e o foi la ia to no to fia va ia le official to lisi na foi taimi o pepe o malama le ka ma pa o sunga ka sidia ia wala ga le pepe se kamalo kamai kai de sa vai le kamile sa ka foi ngai ola ngai foi pepe la wenga na le te fatuai o pepe uma mai ile fa ulunga o le sui fa ulunga ia oni pepe le leila vai tau e o a foi mai pa onda tu boca Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Sabura watile u just minuto de tale o le July ono. Ia ele rei vanga via vitale fitu mai al tanto por clamelo no winga to en July le tanto taimi o lo to. Ia au tanto ye fo inisi o mata upu ma ale mata upu la lunga ia o mata upu to fa au. Ia male songa le loia sauni se le ne mas fo o Godfather. Ele rei vanga o le viavi. Ia le fo fa siaka. Wa fo ia mai monga. Se tanto wotunu. Ele fanga sobre si ka kom ka upo la sunga ka sili la sunga ka sili o ki fe sili ai mele kasi nang lo ke lo ka le fifia ku le per caro ia le fa vitai molle se vai li pola mai ko meli o la mai ko la o mar fa le ia fa vitai molle fa sili le to wale to ngalwenga o se ngalwenga le tele mo mia mene yo ufa tatananga nei mane noi le tno wa fisiringia la le tam le kama foi le loia le ma le sau le proclamer le o le li u po le asia o le tamatete le no fa belo fa ya o tamatete le Oa telefo il time fai si un ngau come kikrea. Telefo time tele tio tele time na yailo o fa moenga o le lumana ile o nango fa ta inga I o tamaiti mai tu malo le o le pam sale panga ata mai kele. Ngai ai la lo wa fa moenga ma walunga. O le tama lea tasi lea o tama o waoinga. Ia e peitai wo vai atu. Ia ua maua ua kama. O mea o mala lea o ke kau mawhai atu e whai ma wha manino. Se maua umar kama lea. Ioi. O te leo malama po ia yase si ora mātou tu malo. Ia po se si fo i o lau vaenga wha uwhai. O lea pe e liki ai mei kua i kama lea. Masalumia posing. O te loa au ia e le toi fo i mai le posingi le si mātou. O ma fo i no uloa tangata i toi fo i mai. O tangata u te mana o fo i mai. O tangata i o lantou wanga wa. Pela o kama leo saungi. Iyo, o lo foi bo monga sauni fia faise tataimi. Le no vai atu no faise o mio lo talanga ma fia me. Ngai me al fast na o kilani. O lo foi la manato. Ia te tau foi ona faise tataimi. Ia e foi nai vai ngau te fia fa soa. Ia toe e winga ya le antau o te lo te le o mani.
Ka ko mi ide. Walu le kai maka ro fa le ku. Vai no bis. Ela nga mari mele, la nga so mo le sika kom ka pule la kongo ya. Pakeki. O ngā kongua e ongo move le motion le kau ke kalakalangoa. Le sawa I le whaavai. E move le motion of no confidence. Mai e yailo masao salonga. This is where Kulaepa is going to play his very expensive card. Ongo I e justify ei. Ele partial majority. A ku usesi ku whakasil HRPP le kai mingi ma le vaenga le fast le lalo lauli. Ua majority a ko le vaenga. I le vaenga la le lalo ofia me. It's very vulnerable. Ma ko I vulnerable la pe a kalangoa ngin pakeki. Pe a kalangoa ngi e or kai mingi. E or kai mingi pe vai e fa kim kalasi. Ongi o le whaongaanga o kupe a kangako le kongu, and I totally believe sila fia o mai Kulaepa. Because anga whaapea ngi e loe Kulaepa i se awala e mawhai e ionga forms of coalitions I lalo kula fongo ua form the coalition Kulaepa ma fia me. And ua koe parimia Kulaepa kai mingi. O ngole ngei le mafuanga. E le mawhainga e sau minority. Form the coalitions ma le sipaki. I like family sul lima kako ke vakua ava pe Kulaepa sul valua. If you want to be in power, parimia o sui parimia o. Ava pe lola le pasir pa ke ki uma finga move the motions of no confidence. E sili akula le worsenga onga ko fo ile ia le ku e dissolve le parliament la ku head of state dissolve le parliament. A ko fo ile ku e faile le finga pa lo kala kele. And instead of 5 years, yo kai mia ko le general elections po la wale o pasir pa ke ki wa le o ko fa ku ko ingal ia fia me malanga vaenga le ka o mingska fa pelo le head of state ko fo faile finga pa lo ka o le consequence lenga ava yeila from international ia o sa mo fa mo aid fa mo our top industrial kurisi fa mo remittance makaka ka fa ko spend le ko pesa mo ia ma ka ila fo ko kupe a inga e kalesia vai from international and your partner's point of view e take kale example or kasiva vars full va kamio kupo because e kusia Kulaepa ngo readinga ngo kuskusinga kelo ngo kusinga nga ka fiofia ko le World Bank le bakungo ku pesa mo ngo lova ai ia o kala fa ai ngo fa longo I kongo o parliament I fonkanga wai pa ko mo le ku le vai kaiminga so e au nga ko fo ia le sai ko fo ile amakanga mer kasi va vars fulu pa ile vai e fa kula fongo le status la ia sa mo kaiminga and I as I said okay ko le kongo wala sila fia Kulaepa ile o ko ia se legitimacy or kai ka inga fia me as a prime minister ongol ngin mafuanga wa unconstitutional le sa fa ye wa violate the constitutions pelanka kalangoi last week so ngangale ai sa paki forget about the reason ngala ngale ai se paki because those reasons are civil disputes ave sort out in court pa ngangale ai sa paki wole se legitimacy o lo kofi fai pule ai le mafai langa e ka mafai ko solo kofi fai pule e ke holding ai le positions lenga ye mo pe afa pe lo le meet the criteria le fai me kula fong so le impact nga kele au mai lola ia le private sector au mai lai ka ko pa anga ia le va kutauna si Samoa there is a possibility if a pe ngia ku u ye donate ma va ku foreign aid I Samoa hold on ele o staple you guys are not politically stable ka fila kiki ia kupe ia masenga via Samoa le ale le frequency because e kauke va ai aku from a legal point of view ele o yesa legitimacy le palemia Samoa le position le palemia maminska ale lo ke abusing ia fund it's like there is no accountability is siku e ka kau onga mafau Samoa is either you follow the rule of law or we're not going to give you any more foreign aid e paua ku ngu e fa pe who cares o ku ngu la ka mafai londa la ko ku pe Samoa this is where
some of the money launder will look at, oh, don't worry about it go no more donors. Lela avaku le 4 milionga, but we will attach ia o ko ia conditions. Onga o laifa pe le legitimacy. Ole menga le kele nga kupu ia kungu ia va ia ku ia fainga malonge iwa o ia le fa le kongu i kai. O ka ofilo foreign aid, especially aku ulai fa moi foreign aid. Vai voila le complain la langi le ia ngo so Donald Trump. Ko yu maua i le US aid. Vai nga le distributing ia so Amerika i. Onga o i. This is like o i le feed el ko kele o developing countries, include for Samo. Along winga la early election le mele la fai. Peava pea Pefa pele pasier color coup. Ale pasier color coupe o facili la asia. Pa ava pea ngi le pasier on le vote le majority pasier color coupe. Ja, ko lus fulu pe ko sulu vale la lola uli, it's up to them. Ko sulvalua akulepa, it's up to them. But that's where you play your political card. It's sad. Onga yake au, the starting point is oko yese legitimacy o fia me mamiska lo ke holding aile according to the constitutions. No. Wa violate the constitutions asamo. Onga o lawale yese paki e attach il vaenga ye ko falo second fast. So o me umala fa ke mingi. O sori fa vai. O le ale lo ko fa ya ku arongo winga o le kali le o me umangi le mengi o fa pelo. Wa o ro pasia me la ka ko fa le nga o mai me o ku. Alo ko fa ya. O le nga mo mai le en tau mai Samoa. O ese resiva nga ko se fulo le a fanga i sa pipi. La wo ke isko ingo kula e pa malanga bar. O le wo ese ko se fulo o match o pa kasi mresi ko lima le nga mai il va nga fia me. O ingo sub lima va nga. O le intelligence sa. O le fast. Le mo ki ngola ko useful. O le fa au nga fil ko balu mai ku malo lai le sa pipi. O le wa isu yo ma uma ma fonga nge mala ia no su fa in total lawa so in total o kor kasi su ya le al fas lawa ke mingi o le manga al fas se mo se la ko wongo ele lo ke ai ku malo risi ko i balea no ese ai e foringa mai le wa nga ngaki uma menge la wa ya pe foringa mai o fo le makangale o fangi o ko fo e faile le election pa le pasier le pasier il coupe nga el makanga le wingi ne la wa ku ko fa nga yo mo wa nga ngi fa nga pa ki ya ele rosko nga ku le pa ya lo se discourse fule lo ngo ko baru la ku le pa a ese mar supa senge la o ya ku le pa wa nga ko ngo la ku le pa o la nga rengo fesili por la con wale ramification le o le mele la ka ko pe a fai o lewa karangol ba nga ia fa le pasir me nga ele makanga le wengi wa foringa mai dise me la fai o foi mo tanto nunga jele isau no awa o lenga ngo uma po le ale move le la fai e la auli mala na useful le minority e le mele na tupu mai i le fono i le tali el fon fitalai a fai la delay malanga o le fanga solo ia le foi ia le keiso la auli ia o te lo foi o le tele o le taimi o le ata pena ia walanga e ile kala e fai sa moa ele ma fa e ui ele fe ko nga ingo mela le koru se lau morianga mua ma le se fulu on po fulu on ngira o ia ai leanga o le ese senga o le koru se lau mua e mongi ai pele ia ngo kere kuila e palanga leanga nga orva o la auli mai fo a pesca mai fo a o le mela lea o le serious ku wa inga le la veve ai even from the prime minister i kala ye fe avia o tomo mai so the mess o le makanga pe a ia ye fa mongi me ia e siriaku ngai lon makanga ngai lon meren kupu met kol sela le keisema so ia ke ola ia
yes kau ke compare ko se lau ia molianga kau ai umarsami male se furu pore ai langa a foi ka ngaka ia involve ele fi ko ngaila ia i fo ia peseka ma i le vaenga lea o le a firming ska o leo o le ia ni masalonga ka ngaka i le fionga ka mai kai par mia mar ko ke leo ngisi o lo ia even le komisinga so o le se senga langa o le mesa i momua ele ia firm ka ngau ngau leo e fai ngo fienga ka ko karkongu ma yo inga e ngo fa se inga ngi mau mangi mori mau so le ala nga ya la yo ngo le o ke le mangaku mama i le case le pe va vai ka ngaka for my seta it's just nothing it's yes nothing is impossible le akua ai akako kilo the amount of things we believe or less silent even for the majority le o SMI or less silent ia fi me then elise me mama me le elise me mama or the case of the century a fai ngor case of the century ia ele haila ele kau ka ko war ka malai le ile kulanga le ia ja ula ia o le kali o ngei me uma pakapi o fai paroka o ka sa wanga tolo e ngango fa ku vanga le o ke li lupo la ma fo langa ele ma fai fo nga ko walu pi o fa pea e ka e pale mia se ka nga ka wakuri maspaki ole that's history le langa o ke mukalas It's gone too far. Wa i history ya le langa o ke mukalas le pale mia o ska ka wakuri e arwe se afia me mar so mare e le hapo fa ku o fa e kai me fa ilangi lang fo long le kai me retired mai ngai mea e aka la vai le ko ki le ngong fa ya awai le safa ile ku maka u mau wala loinga ai le mamalu fa por kiki o samo fa ke mo karasi la ngai le po le ping o fa fela o kala ele po le why maybe umma kwanga ya umma ka ko information matala lo tele to lo ele o upo to ya ele o yengi o ngasuli e fa awa winga langa legacy a mea e ku wai i le ko ai kepa i le akaka one day my daughter my son will become this and this no a umma loa ku lo o le ale kulanga ko le langi ya ke ia umma inga ro ngafa tu lo le fa ya ku i tu langa o alo ma fa now so maybe ele mama fa la le me ya ke ia wa umma wia that's it who cares si fanga maybe o leko ke pisa maybe that's the reason why ele o ango kele ka ko ile leadership ile mali wo ku au e sa le ya lo so inga lo sa nga asiaka ai o mama fa ye ke au lo ma fa fa u ka upule onga wa fa ngo mama o kele mele wo ya o le ko fa sa a fia le speaker a fia para mia which ole tu tiesa e kau a fia foi la male o ke le ko ele al malo a ko ia ka pule ngo ba kum ka pu e sa ka fa pe o mai ka ko ka ngo fa nga no la fa sa mo mele o fo yo ka ngo fa linga mele ngim ka pu makanga lem ka o ngo winga pa di in ba fu nga ia pa wala ba nga le in ba o fam singo o makanga le wo ye ole lumo sa bala si le wo yengi pa wala le melo ke ba kulela anga il banga ya o fa ka ape ku se polar kinga ingo sa mo le mele this is the only way for le mele a esel makanga le ko foi o tele lo why wait wala nga another issue for ku lo ka penga nga le fionga ko singo fenga palo ka malanga foi vahenga wala nga le sa ngei le news lenga fa wi lo lava ya so na tua tu elana press conference mar radio sam mo me se fo yo le fonta to reporti na la isi ele i ready lo la paloka but ya ja uia e ka kauloa ile ku ainga vai va fa ko pengi ba ku ka kai fa o la fo ile capability le fio kom singa o fa inga palota e ile backup plan o mengi wa de taulo na speed up fo ile le tulango mengi lenga ile ma fa inga ka ko waru vai seku ongor kulanga fo ile le fa mai vai ka ko seku ko ia langa se fa ka take time me fa pengi o le issue lo wai sa mo ka mingi
e worse ako ngai lo le issue ngai lua felus Lucas le umanga le whainga paloka. E mo inga disagree le vaenga al HRPP ngai e whuila ko grounds a vile court a mai but le melo e kai mingi kusa o lo walu le ako u without a legal mandate e wha o ngā i le ako u kupe ka ngaka kongi la fonga. O ngā o kupe ka ngaka kongi la fonga e pule ele malo a 11 American constitutions e le ai lo sau paki o le o koe valid lau kofi fai pule. E le mawhai fo ila peon kakalongoi, e le mawhai fo ila ngā laku so se ka ngaka avea mpalemia. E ngā o le fai pule. Ai e le requirements o le e validate ai lau kofi fai pule. E ka kaunga i sau paki. E le kakau fo inka koko mawhai e alo i sisi mea o sa or kula fongo. Awa pela o le mawhai nga activate ma invoke le fonga whekalailanga ia kiuke lalo le o le constitutions ma lalo le o le kula fongo whainga paloka. E sao ele ia kaua. And ele o ia e lopua kam whainga pa I kongua awa peo le fionga le aol malo. Kai mirongi I because o le la alu e awa peo. Future generations will look at this is the darkest part o le history of Samoa. Le kaimi nga ka ia wha le kula fongo ingai. Yes. Ele kulupu o ka ngaka o le ingi paki. Le kongu. And they were using resources. O le au kirikilo ko kongu I whafo. Our trading partners and our donors. Because o la fonga ka ngaka le whinga luenga ngei o skaria ma Amerika. Le awala kuai ia whesoso anginga. E o foilai organizations, NGOs le kongo Samoa le whesoso angia kuai ia kongongi ngei. O lai fo iwa ai. E le mawhainga mak whesoso angia kuia oko. We thinking of posing le fundi e wakuia oko. Onga o le fund le spend kongo Samoa. In other words, awa pe ko kongi kak whinga luenga o le kongi le peiwa ia kak whinga luenga I le malo. And the government has no legitimacy based le constitution ar ko kongu. So ke le I o le afianga. And ne peia o le states 51 le keren kalango Amerika. Kusoloa o le ile vai ngia vinga le makua I upong sa le kongu. Onga ia kia o whela o kala o constitutions. Awa pe o le kula fongo lea this is a supreme law ngā mawhai ai o ngā kūko kasi Samoa o keu unga o constitution since 1962. Pe kau ke fia ai, pe kau ke le fia ai. That is a legal mandate. E ka kaunga muli ka I e whainga malo Samoa. We can't avoid it. Ole mali. Ma whaasoa ana le la pe no fatur mo toa pisi ala o ke fongi nga le la nai tantou. Ma whaasoa le masitasi o tangata whaatuatua I no le porokalame. Ai ta umai ai e lua la ia news mali o mai ese ana le la po intel fo I kau ki whaingo ingai. Mua. Ole intel mua wasau wafabe mai o la ua yeise la ngona. Ole ofia me e se taimi. Wa toi nau toi whaalelei le paki. Mali ia. No ape o te tango I whai atu li tala lea. A ole intel nga mai Samoa, ole intel mai wifi ine ele leila langa so kanga nga I kukongu o le vaenga lea sfulima. O le lana sau whape mai. O la ua yailo na whina ngalo. E toi tilo ma sila. E koe keu paki. O ulangi, o aka. O ke aka. O nga e lua vaenga au nga yailo o aka sauni ma le ataua. Mua. O au ata nei. O se vaenga o so wa toi tango au mai fo ilele koe kausu engi si e whako ke le langa o lewa wa a ia kungu I whafo wa kalangoa ku ile mea le whekaui lewa e ka ia ai wa kuri oe maripaki koe kai e koe kosoa aku pe koe kiki aka u wha malo si aku ma ofa mei tangata nei le ua muri ta ia tuari suru lima lea o le vaenga mua ngā o la uaka o le vaenga longa lua o la uaka whamata o na tau I ite ele unga e tua ia ile keisa la auti. Ua mafua ai, o na pei ua toi talitala noa whape nei se taimi, o la ua na toi mafau e toi fo I me whalele. E manko e asara whaiva le asara masalo. Wana pauna o le tala na o mai o tangata fo ina longo mai pen o whatu. E le se tangata o kangaka fo o lai lau te ai filo matulanga o me whapea. A lai whapea mai,
o la ko ye le finga ngalo lo makua ko ke utaki o le la o ke ngofo mo mafofau fa makau nga kau loa se mea kua ko le keiso la auli I'm just saying ua mafu ai fa pe o ke si ko kiki ya se ke an me le pe se me ko mai o la ko la ye le ko fa le ko ke uma ko le si vanga to lusfu I think like ya uya ko ese ka ko our personal interest po fia me li fa ye le mafofau ka ngaka ko kas a ka ko vai ile ko a va pe se mafofau la ko o ka ku le ko ui ko finga fo i fa le malo a vai sa ole ko o inga ka kaunga pe se le la ko fa yunga okay loe from I ka ngaka yelong long all fast they don't want it but yake au we have to do everything we can to save vai le ko e ka ke le ko fio o ko inga ko uia pe ole pelo ko le Afrika mankua the previous presidents of Afrika sumpa ele ngol kamalo leanga ko ku alu mo ko onga fa unga fa ye unconstitutional e ka ke le manga ko inga ku langa fa penga onga ka ko fika ye ya inga sa mo but leave that on the side. Let us look at the rule of law and solutions on mengi, because that's we are doing a favor for the future generations. Ai fa bela manelo finangalo sauni. Wa mana ya lang o tatou le tau tau mo fai e kilo uma ya vanoa a la ofisili la a fa bela la ko fo mai. Ave se ia la de manatu o firi le o vatu. Ave se la manga ko fa be mai o le bonga assuming nga ki o ti laudi. Fa ka inga. Le la la ilo mana jo fio so mai lo okay la so do fa mo popo le lo sfuru po suiva le la nga e ke utile le ave se lan ma fo mel melna ala tato ma fo faula okay o se tu le I tu mama le o ko realizing o la ofisiti o se me sa or ko sa o fia kai o kudi so a fai fo I mai te le va ma toila langa tu fatasi le paki o makua ke le le opuinga ona o lato me o fai o le atonu le mesa o sa dai fai e sa o ko e keu fa le lei fa ko ese ai me ese langa la kudi po langa la wa ya la pe ko cancel kudi wa langa le la fo I mai ai te tau pe la no fa se tu anga pe te tau pe no fo pe ave mtita ya ke o le unga sa o ia langa kai inga sa we fa le langa ia va mai si kumalo yo mai si sui fai pule let someone lead the party but what I pick up mai lo songa siata ongo le ngai va pe mai o la langa maso solonga ke wa guilty lauli that is too far for thinking pe va pe o maso solonga nga la yer kai mingi ongo let the court takes its course e yai lo ngi maso solonga especially the head of o ka kalai presume o langa ke holding al head o le executive is this a influence kong ko wala ingonga yesonga maso solonga fa penga is justice already done alai ele I proving le guilty o ka kale before court ya ke au if I will be in a position so ka kai kong fast fa le move on ai le kaun ko kai ka sui kai ka because ele ole ya ke au mala uia vai she's a representative mai le kumalo lo fanga vangi vai pa le kumalo ile va ai kumalo kai kasi samo we all link ongo ka ko sui fai pule ile lumanga ai ole a vea ko inga me va be fai ma wala e o ia ile va o kumalo ko ngol palminge ele o se palminge se kumalo ele o se palminge se ngu ole palminge samo. And that's my position se kaunga ka kokoma fai. E pui le vaenga o le faua kula fonga ko which is the legislature. Ole parliamenga samo. So we have to do everything. E ka kaunga for ko our selfish or our mele ole famo lunga male kama fai serve le personal interest. Awole manga o ko avea ma fai pule. Let someone carry on le kofi ole kumalo. E ke ola uia vainga se awala resolve ai because I sesi ingisi ka inga mangisi ka ole kung ula yelu mangai they will still carry le embarrassment le ole fa pe ia kung o isi ia ka o isi kung
o I ko ke kalangoa mai ko angangu ko kalangoa mai ko kalkungunga faa ke disiango male man democracy a o sa mole ku mua le Pasifika nga ka ele minority le lako palemingi I lako malo ole mafuanga manai e lo finangalo sauni watu le tu la ngona na finta fa sole tu sa fa ila utala le ole mali e fo ia le anga o sosesia matangata ia au mai ia intel ina ua vale fonga va le a sauni e mana e fa fonga mau le tu fai mai le so ko finga ngalo ina ua vale fonga va le ele se me fo o le fa to aria e mai o fo I se fina ngalo fa le finga mu pola le na fa ma tu asa wa I fa fo le fia wa leva ona lato fautuina ia fia me a o avea foi le tamita I palmia o vinga na le fa tu la utala e iai ngana ma upu na fela foa I le fono lea na liki mai tua le tala noanga lea la aulima le mafia me na liki mai tua mana o mai tia o le media ya ele fa pela la ka fa ko le te serve tangata lo la toiloa na nginga I sa ngonga la lea e fa pea o sa ngonga a firme la audi ia e sa unge kalia o menga o le tala ma le fa mau nga leo e ke le sa o mele ana nafi I le tai au sa o maua mai ai se intel le leila va foi mai samo uanga ngana ai se tasi o come sina o le fare pui sui vaenga o come singa I won't specific who malanga pe ko ua uanga ngana ai pe e fa tala sua e le saula au le mele e ka ua fa ilo aku langa le fa fonga mai fa msingo ma kan kauma le winga la na le na o mau na sauno foi fa mtalanga le na nei ua fa be mai ua o la usira sila ia vi me e koe va ai koe ke upaki o le wa kausira sila inga ua kuro ua fa au ia ua kola longo fa msingonga it's a bit dodgy yeah ila that's why o kele o te as much as o kele fia ka kongwai le anga ua enough le o mai o intel ma fa au kanga o ka fa ko inga ma me uma le wa le na fa le watu ia vanga le so ia te o te le o taliton e koe fia fo I mai se fia me fa le se la va malauti it's gone and beyond we're already passing nga kai e kasia le mafua anga I lo ula ngona e mafua I ona yaiso na faa moenga ona ua mausali so na faa tuatuanga this is it for lauli ia nga ufa tu fa pena a tilo fo I le faa nga yo inga mai nga o le mele le tola ulonga mua na nafi le anga o au le na o pisa fo I le mea mua lava le tulo no ta uai le fionga ta fa masino ai o kele question ninga lava to mai yo ka mai ka fa masingo the only one thing o questioning ma e o mai le so o lo opinion sa lo to au o tele trusting and I think I can say that yeah o kele trusting le anga lo loku mari mo that's it pau lava nga a o ko mai o le fionga I fa masingo manga fa ilonga ma me uma no doubt I one thing only o kanga ka uma lenga I am already involved le case le saung why I interview Sam the key witness the key witness so a killing ya ukala le case le I'm already part of it I'm already part of it and I am willing if I sa mo mau vai assume I fa va ko Samoa helicopter le ko Samoa private jet io ele se va dia ko nga otherwise lungor sum ka ko enala na ofa ya tu sa uni il vanga le nga e ka u me le e mafuala na ofa ya tu ile mawa yo ko kulanga le o ngo va ya kuloa il fa msingo le nga fa tautai le
keisa nafi lo ingalesi keisa yai drop a coil ai o kere if farongolo kere if you follow through videos fato a o fesilia ka kan ofisiri muli au kere sa pokalami oa ai saunga ia wa allow pay those conditions me fa penga mana tua o mea yanga ke e male fia mai ai leo sa fai ai fo is lenga file recommendation na leo anga ile attorney general ona officially ya wa manku yes I think it kula fongo sa uni e mafai nga overriding ko fa le nga inga ese fa masingo nisi pay conditions sa fai ese le scala por su le scala e mafai officially fair le la ko nga nga so fa kasi you know you have to for moli mawa ye ka mo fai ko ile nga o kangaka o lau o fainga nga uma ye ko I I'm gonna honor pair decision sia usui le skala me fa penga o la auri le skanga ka su anga ka o ka skingo le mfainga la e mo mai maule ole risk e assess sai mengi o peo yo facility aya pe ese risk but ava pay for a strategic ia leo allow him to be free ava pay lo e faingi mea o la e va pe o isi awalanga ke lenga mawa leo skanga kala e lau ki kama fai catch but ala ese finga lo leli i la ko voi mai ka ko ia fa ka ngoinga ngi maka upu mai la ko olo le professions e mo yo le fai mai fa mo leli I mama pa ya kai mi e mo mai luma le mafo kangaka ma inga fuila it's like o lawa ka mafaile li e trap kaika ai ka ke fa ma lunga lo le I va pe wo ka fefe fa me sa o le se sengala nga awangi o ka fefe fa me sa o mo ka fa pe ka ke fefe ngala fa mai fi poko mama because ele se poko se poko le aku o le me alo fanga me le aku and once e ke le fa nga it's like o lawa le kali yanga le me alo fanga mai le aku wa e pala and that is one thing ele mafai se si on kanga contest ile au mai ile mal malama le mafau be brave enough fai make sure e lunga o le kula fongo ko sai lama le malmelenga sa ngo mai wasui le pay conditions o le way conditions o le pay o le ala fionga ya la audion maleto o le city pico sili anga mawonga o le risk o audi risk harm risk escape of escape. So in other words, these are all political witch hunt. And peonga o ka ua mi wasola. Lai observe le ko ya kung ui ngei ia ngei. Le mela ko pusa mo. Because le power interest ya kung ngei make sure le uphold the rule of law. On human rights. You should never make a law that shows what abuse the human rights. Ua violate ia ma masalo konga falkula fongo kanga kamu ole kung le so songi ko fo so ke le lo po le risk langa kama faile lo approve ele se wo ula me fa mo te lo lana manino le tulanga le o le fina unga tonu wale na miro wala nga tangia mai ele ia wai ia precious le to lu ai lo ia a sunga la au le mali toa o le fina unga lo ia le tu mo la auli po tamaita ia miro ele ai o la auli is probably the least the most known figure in the whole of Samoa. Yeah. Ngakala nga le do po le ase me e la fi mai ai malilo mai ai ma kusa la lankali le risk nothing. I saw le counter mai le nafo Strickland o lo tu mo leo I say la ese ile treatment ele se risk fatu nano fatu wala nga le te sau no cho o me sila ai o le ale risk o angi va enga e ongo a fia ai pe yo ngi pe ai sau le counter ele o counter mai le risk ai counter mai ai se ala special ile treatment o la auli ese mai si foi kanga kaia te fa ai ia ta likes for pule ai mai so la ko o ngala le pe ia tangia mai ia pe wa yo nai you know pe ia kangia mai yo ingale wa yo nai loa matali ai lo mele fu mai leo ale la pe falling a o sa o le point o le risk ele o kalia le risk
e malia ia pe ama fo ingi o ngai fua ele ai ama se Samoa ka ilo ka mingi po Samoa ku se private jet il mai vale ele ingi resources fa pe ngai ma fa inga va pe ke escape o la uli fo I a fua ia and ele ka kaunga compare inga ia isi cases ele case lea because ola we va ia it's irrelevant. Yes, they are both members of parliament, but ava penga overlooked ele case before ia issues ngai. Ele ka kaulanga ka mafai fa sa o ele se nga fai o. Pa e ka kaunga ka mafai e apalai sa o ale risk ele ka ngaka le kalangoa I. Lela apalai le risk o les ka ngaka les ka ngaka. Ia ava pe mafau fau I resources e mafainga fa nga ka ngaka le assess le focus ele assessing all risk. Ele ai se va fai la po se yo ala uli. Le ai se private jet. Ngali lua ia malai va le Samoa kolu ia moka. Nga fangali ma I faleolo. Ai aka ko va ai ila. E iai ka ngaka o le ke lole ingi usila. They were langa iai ora ele mafainga ngo ese. Au le ngo fangi usila. Ai le o ele mafainga o mai e vaku. E I mori anga o laika oko fama singonga le kaimingi. Onga le mafainga o mai e vaku. So interesting here and ya o ko sawa lo mafofau. It's a political witch hunt. I think it might be fair for us to say Laoli is a new Mandela I Samoa. Lo ko mafai ia silent ko ule fama singonga pressure leo. And he will I have a strong feeling he will come back stronger. O le whangoa ai la ko inga kaiminga o mai mau umale kaimi le quality time sa ka kaunga ave e aki nga ele kongo uma makamawhai move le kongo iluma. O le afe siri ngia I fo ila ya kongo ui e fafo in terms of partners, investors, le ala ko siri ngia ai. E credible e ko inga whainga malo le I Samoa. E kalangoa mai democracy and rule of law, a e sianga nganga le kalangoa I Samoa. Is it worth looking at investing in Samoa? Because on meanga lenga ka mafaile ia ila kungu ia movanga ia. Avakunga luenga. Ka ofile o mai kele ngei e fainga luenga ngei mo SM Samoa avakunga luenga Samoa. Now, on luenga ngal malo, it's all about the economy. Ola ko e ka mafai ki nga ema provide employment mo kanga. Kai milala ngei. Ia wa feme me ia ele kelo investors. I had meetings with Angafi, and I had meetings with a company in New Zealand. They are clients of the bank. And they seek po lealku langa Samoa and olaukalanga from a bank's point of view. It's very elema kong. Ngau whai ila, i le constitution I Samoa, e ki lia mai e leo koe tena po le positions o le palemia. But we all know in the democratic countries, o I le sa whai e le pēo le pēs, e le wa aila wha le investors, a wha pēa ngi e commit, e koe kangwa ko le investment, o ngi mo le ea, aise ea, leanga o laila la iai kulanga wha pēo ngula fongo, ele mafai inko yo ko maila ko kupe ko retrieve mai kupe ava pe fo ye lusi le trust ko u ye fai pa anga Samoa in terms of foreign aid ya Samoa e ongo ye se kulanga va pe ongi polo ke ki le involve in company mang investors overseas e fa uangi me Samoa ma ve Samoa la va pe ko ngi na we're not going to give you the project so ke le your impact on mele ko pu Samoa ka mingi and all the case of the new Mandela we have in the Pacific. Ole mali na langa na alen o faiatu. Wa langa e sa ole leila u sau nonga. O menge yo peyo. E fisi le fa mo me o risk mo tulang bena. Se ka ki karango ko foi. Ngo ka fainga ruenga corrections ngei. Le kai me ka mo fai wa aku fai ya ka peyo mai kuai o fai o mau ide nisi va ngai tau ia malilo longa mo palola o pesa o le parole ma me fa pena la ka ke mala ai a fu nei le mele o
wa grant ai e whamasingo. E pei e fuafua I runga o le fesiri. O le balance. O le fesiri la. A avakua la le kamai whakoi fo I tusa o le la tatou alu. Sa siri lunga ve esere ngā me o le riski I mengi o pei o la conditions. Ai kua I loa o le mea anga whai a saungi, whai a le a kaua whai fo I a hau. E ui. O le whasikulau a, o le whasikangaka, o le a. Ia, whakoi a le a ngā vakua o le kongio ai kālafu. Whakai ka inga. A le sau, pe o le whinga whasikangaka. Sao le sa mo nga siaka. Sao le sa mo nga siaka. Kele yo o le au miliongia whaka inga o le CEO o le tuvao. Like before court, ai leo I ko kongo le court. And you're talking about hundreds of millions of dollars o la charge I le FMA, Financial Market Authority in New Zealand. Excessive private jets. E mawhai anga o sora waalele sola pe alu Mexico pe alu Lucia. Ai leo mawhai o laiva ai ile risk. Ma o mawhai mitigate le risk. O le melana le la tula I mai I band of to low lava. E nau e le isau Leiataua I le tūlanga whionga tamatai whamasino walangon maka upukong whaale le ngā orka ko porkalami kong I kongo pāre mingi. Ma tūlanga whapena. Lei o le mea mongi aia, e le o maka upunga ngā o pāre mingi. Ai o le oso fua o le whaipule le anga. Pōsingi. Koso mai le lau porkalamenga. E whai ai langa māsar salonga. O le pokalame le vai o le poko e koso e se porokiki e lea ia pina mafua ile na ulu mata upona ia I si I le whamasino. Ia, le e whaurisia mga upu fia waku. A mai lau mata upo lea ia taimi. Whina ngalo o whungi o saungi le mga upu lea. O le waiaso renkenge, whamauku ka kauranga mvui ngafi. O bar super singero ma fofau. E rea venga il fashion ka punga il famsingoko. Te kana I the move le pasio il pakeki. Peolo e kuri le fogangele. Palo karko sangfo. Ila ola mga kufole le pe foringa le vla ko fo ka ko fesiri. Pela ka ko wa ya fa pe. Wala ngale foringa mai ila o fa kalanga inisi. Le fongo po ngar karfa mago pala si ya buya ngafi o le wa kan ia mai o ke kalkongo le ka venga fas mka upunge pamsimo le la o fa pe Le mta pule le issue le constitutional o le mele wa ngi pa le pa mengi mai la ko fa nga malo te foringa mai la le challenginga o nga foringa mai la fo illa ko ba mal fon fkara ile kongo paki maybe we can it's an issue. It's an important issue for the kako. Il kako baya ko fo kako support se le ngam ko fa mesa. Ale ba kula fa ko ko nga im ka pu. Maybe we can clarify that. But ya ke ope AVP le ave. That's the predicament le fast. La fa la ko fa unga e fu fo mele vai la ko. But ole ila wia o le mevere o ke mafo fa o ia o la waka o ko le fa vai o le ko o le fa vai nga mafua inga ma ko ka sisa mo le ka siva ngulu o ala pe ka ke ka ngofi solve le pe si ngol fa vai le kai mingi pe le solvinga o ila le ko like sesi ko o lai le fon fe ka lai le malo si anga ko review elang fa yunga I lalo le constitutions. O lai mangingo le mai lalo constitutions mai peon kakalngo last week. E fe kalangoa il constitutions ma le Electoral Act. Pe a o ngalo kea ia sui fai pule kong mokale. E le ai se va ngol constitutions e ai for paki. Unless o le follow le due process under natural justice. O nga fa pe lola ele I have a right to justice a loko ka ngofi kulia o fa pe ai mai se warning ele I reachinga in conditions o le o so liole o ko unga I lalo kula fongo ia fa paki ava pengi o lela o ke le ya ke o ke manga o solve the problem let the image of Samoa maintain overseas o ko ke le foi palangi mo siri mai ke wa mafau ele o Samoa ka fao and
they were looking at 4 weeks holidays. Ko kele foi ngai kaka asia magango male ele trade commissioner mai o kele ka ule ku. We had a meeting yesterday, and oila so that's on 4. Ole me interest ya kia ole au kilo ko kangaka ia i Samoa. Le mele ko pu Samoa. Fainga kai ia la ko ngala ko malama. Onga nganga le kele fa nga ka ko Samoa, nganga Samoa. A ole fa me ko constitutions. Ole fa perka ngia e superior. So fakalkali le fainga palo ko luongo. I'm neutral. Pa e paule mea o ke kaumawhai ia hopefully e mawhau kai kai Samoa. Solve the issue lau yel solutions i kongo kula fonga. A wapengi e alua ia whapea. Pe onga whai ako fulu kai mio sola. O lea ua iai le vaenga o le history o Samoa. We actually being blindfolded. O le sila facility whakpopo facility le Leiataua. Ai maa ngai fwoi mai umani o lufin kano. Ai se awa ora fasaren la kua kuai makuila e parka o file melia. E nana whai tula utala. O kila longa anga le ai le la fongo le nga whai. O ke ilo ua levanga kuwa lua kuila e pai le avangoa rea. Whaka api. Pe whai se awala. E makua makira kila ai wa varfonga o code fast. O le ase suinga e whai en melia. Wo leva langa wo leva a fainga pisa marco inga le amakanga o mai a nga o fongo le a o le ua ko mo kuile pa lo fo maru pe fo ai siku sauni o le ua ko ya marco iga pe ko with the flow ya ma le va ko inga vai foi la maybe le ua sa no mai nei lau intel le ko sfuru le la ele o ile le fia ele o me ko ngale la le fia le la fa silent ko i fu mar kokas a ko al HRPP onga nga ar ko kasi pe ko rua tanga tai o bo fa le tio ia po se harmonia fo ma fia me le la wa ru e fa le tio e sa e ko le ke le ko ale o mo worka ko o ke ro ma fo fo le ko se fu this is our time this is our time attack Aku me o faka o lua si ka we kula mai ale pa sir kupe e file majority pe fa 2/3 majority yeah no more ka si longorua o e ruling le fonga Samoa a fa kari fainga paro ka ke pa fa kupu mele o le head of state o nga ianga ke appointinga le caretaker so normally ya o le palemia le sa iai ale itisolvinga le palemengi what dissolve o le head of state e whainga le proclamations o lo dissolve paleminga Samoa koe fo e whaile ma o le ora whunga. Ia ora palemia. E kia teika la le vai kaimi le whai le whainga pāroka. Normally inge New Zealand ma kung u le malolosi economies. E ka ulon mengi o kia teika. E le o means ka uma. Langa laka ma whai avoid le abuse of funds. E appoint la le e ka ngaka ava per palemia. Lewa le caretaker onga ia appointinga mi ska se lua langa e vave yo le process nga faka un o fainga paloka and the reason e lainga e ka kaunga ise caretaker e fua in emergencies ke iwa yengi me ko kupu pong ya fa natural disasters be me kupu ai lai ye se va enga lo ke authorizing ya funds authorizing ya mai ka kaunga kongi public service leo fo ye so fo marolo inga so e kakauanga nga kokongi e funds ma o kupe e release e kokongi e ka whingaluenga. E authorize mai le executive. So, o le head of state o nga ia, those are his prerogative. E ma whaingonga whaanga whapea kua ia. O le kia teika lela ia o lela o ailanga panemia. A lela whaanga solo whainga paloka. E whawhera wa ingo leo, maisi mga ngā renga. Whea sa wan maru sianga ngā warongo inga leo kai kukusa markai pore fa ka apele palmengi esa uma ile caretaker esa uma le fai kura e pa esa uma ile caretaker onga ole pawala ko unga caretaker ela ke vai o manga ia le public service a la ese i ole con o faila la ko feeling fa penga fa ngi usila ole mea nga ngi usila e olo ke mi lawa wa makanga lawa ke mi fainga paloka
sea vai si mingska foi makanga wenga like sea vai mingska ngo ko fengila ko public statement pe ko fengila ko press conference on ala ko mai nunga mingska singia o ila ko langa yele wa uma foi langa avele mandate I faululunga makanga wenga o le kai miolea e fanga solo fenga paloka o angi issue yai mingska le ko kiri poki a foi o le mana ia le winga na le fatula tala mo kai lo mai ai le melenga kupu paro ka le ke ngai mana tol te bitonu o le ke take government le ngala ve ai ku au o te bitonu ale o fata apele le parmene le fai vela fainga paro ma kai mi ala rule mai lava tu le epa e man ko la foi la ia ma le leo di mongi ko o ia fai la kusi ia la ia man mingiska o leo mana tua o I pe o leo wa e he ringa a koa le vaenga lea mo le saunga le mu ma mea uma o la tau fo ilai operate la va kai me o le paroka lena I fo isi por kala meno o fai atua e makua ke le proceeding ia o le koe ho o kai me o le caretaker government a le ia ko ai nga marosi anga le ia ngai ko msinga ma le mingiska o leo le lana te fai atu ta ita ia I le proceeding ia ke le whawhekai o le ua iei komisinga fau whainga paroka iei tonu I ai e adualo o manatu le anga e uma e fo I pa o pusa paroka e carry e leo e pui e leo ia le vanga lea a o lea e tau te tala noa I le metanga nuenga ua matua wha le tonu e tau le tali tonunga I le kaimini ngai so a kako wo o proceeding tele fo I lai le mafufau a ka ko wo fo I le palo wa nga at the end of the day pe vave pe kuai e o ar paroka o setema le october le fa ka pele ia o le woka ko sa valia ku ko e fie iva masinga o less than 9 months le woka ko wa a va ai le koskosonga ku ngo cases nei o inga foi le no ta faiatu a o ngai la auli majority e avel melia ia le foi e ka wa va merkeis le ngai o la auli matula ga uma o me mai ko kongu keisi o fipule ai ma o me ngai o sam de keisi le nga o cases overload from o se o ka mai ki tola tolis Picas. Kusa nga o fainga cases lava. Mele la alo fo ia. Believe you me la. O le fanga o melea o le cases o le kolo. E kolo o mala vaenga ia. Kusa o la utilitilo le fainga o melea. O le kolonga lea. E o loa ia be atato fa wale le o vatula o firi. Pe mai fanga do punga. o fili avakula la o fai fili la avakula o fai fili kusa e o tonu atulo ile taimile wo o tua na isu fai pule le kaimi la o ko e kapenga mai la ko fainga paroka ai la uno mali ungo la audi kusa le wo fai tua o le firi na o le tosonga nga kusa e koso kan ko maras faraile e umaras faraile ngai e kolo ele kai tolo atu o le atau tutu atu ya me a line fa kasi maresi maenga e po yungi or kolonga le fato a lau a o loke pe lima le elea il firi loke fako a fa ye loke a lima elea le fainga malo ma fa solo ko ya e o lo ele aso fo ile la fai paloka a lau lo nga mali ungos o la uti mentela a lau lo nga mali ungos mentela lau sunga le isili lau sunga ingesi fisili va jaulanga o lewo vai atu fo o le temo telo timo lewo mo kala wa o ko lua o vainga singia e kala ngole fast au ke ele fast le lawo vai aku o lewo fai umange me yo kua I lo pa kua le lawo vai aku lewo fai le pela fesela ko paki se furu la como le lima mal fast o le aso finga ngalo la sunga kai siti ole manta upulea ele se me fo ele se me fo le mel nei man to fo into fo ya lo fo mel le momua le la fo la le no vili mai ai Singapore la umalang fo na tuli
ona o tulanga la nei fo ilele manana o wala toilo mea o au o le mafuanga fo ile na ia sina utau popolenga fo ile akiep kopo failangi lan fo launga e wa o se ma wa tal noanga fo ile le tali I ta ma fa lenga nga ia ai pe wo mapuna mai ai mata wa ila utala le no fa ya tu ele ai se si angaba io o le mafuanga la le na ai o le urila ia o tau mo tala le pe wo ile e isi o fa longo wo tal no il patile le tu mo pule ma fa pe o le fa inizia la tu pati ia o elia la ko kuma no sugar ke sili sugar ke sili o le fai kongu lava e o kama ia ko se fu le mele fai fast o le majority le bainga le o SMI fa fenga ko ya ngar ko valo ka kamanga ia se fu pasenge le ona foila o le fa vai ala auli malanga fast majority e kulia le minority o le HRPP la vaia le ai kulia o le majority tutuli o mai au le majority tutuli o ma o I wharulunga mtanga ruenga tutuli o ma o le whawai le HRPP whatever no utoi suia mai ai na ua whailangi le wholaunga a le whionga totoli io fa prisking America por fa kolea por fa senga le ke sa o le no nga ia o le fastu yalna o le fastu o le fa papastui ia ina ua tale July fitu le Jawa lunga le mantau porokalame kai ko fai kakala Jawa lunga porokalame le va con la viafi io mau ke pisa ai kari kongu mai ola o firil na le o fatu ai ile fa nga solonga o fa masigonga ko sai kolo e o no kai mila la close ai sui kauva e ka pungi lo le ai lau lo mali unga ai cute ai lau mai lo mali unga ia e fa kakala fonga pe a fa au pe ona handle e tangata nei le mele io ai o le mela e kupure mele e falia ile a o la vea io le tua io e falia ile I no sunga ke sili fiska pokalam kai wa o kai mo ko suma o tai o le ataua aru le fai sau fea o fai sa o le mele o do to stala le fa le lave mai wo o kai mi moe o kai haula oro kai mi o ke aru ke fanga io o ke aru o ke aru ka polo io au me fai ri fali ia fa fikaia fai au fa usi wala mangi e fa so mai tato feilo ai la so fraile e malolo fa ska pokor me kauri ole ko sigia ya fa malu fa malu lo le waitanga malu solo ia e taute ola ni fa mauri malo lori na mihi nui kia koutou na mihi nui kia koutou maroro ki te maruru kia kaha bako vai ka polo sa unda la ka polo ka eo oi se va kwar ka ko fasi silanga le o tacho no foanga e mo wetu silulu o nei me o maka ko ke kalie ai e mo wa o marcho songinga pe fa ka usa ku silulu famo mole a misa na o vai tota pena o metelo le fare fa mo mai tacho burkalame a vi fo lunga tacho no foanga mo ine ya ia ni usila o ile official le Blue TV e ofka ko kaiao famo mole ai to su mai la soforile e te tala tato ofisa mai I le iva le tau anga I le fa le fiafi au ai ke faier merenga fair ka karing fa ka ururu ngi o so ku mai fe ko o le fer program ta no le fa a mater program ele te fa te usta tu silulu mo a isi atunu ia sisi mai tato a mata mai America ia onisine ono fanga o lo fatawina mo ila toi Alaska fa so ta ile uso ia sa fotu la fai Roman welese
no mero tu ina tulunga. Mo ila tau iuta, whaafso ta ili tama matautia ia matailinga, pasi koko maritato whaloloa o le Polynesian market ina iuta sila fia lava le toatelo iuta. Mo ila tau i Washington po ina Seattle afa masanga tole afoa le fionga ia masanga o ia fo le prestino le nu o matai Washington ia male fionga i le teu oloa afoa malotu to tasi ngale Blake i Washington. O Felix ka ko fa solo mai tatu ina po ia sesi tatu contact mo California. Tele lopo update e misa malulu tu fa so tai tu fina pelinda. Ia linda mavi foi lunga lau nangolele i fa popo e misa o pisi kere misa ai le fa popo tatu ele faina le fa solo mai pe mo tatu Australia mo sini fa so tai faia vui mose i Mount Druitt no mero na utu ina tulunga Brisbane o le fionga ia fonuti ngalu malemana male sunga ia papali ai ono ia tofine ia Anastasia McFall ia e maise o le fionga i le matua au peipenga mali e te puala no mero umanautu ina tulunga mo Brisbane. Tanto me mai melepone o le fionga ia faumuina Ioane ma le whalolo le Pacific Link no mero ma le address le na utu ina tulunga ma le fionga ia le malu whatau ia o ia fo i o le tai fono le fast supporters i melepone no mero utu ina tulunga ma le one and only Elvis Molly tuivasa i le no mero le na e te maua i le pinko. Ia ma dato i Canberra o le numera ale sunga po le tofa tuilangi tuialii ia lau tu na tulunga mle fionga tupuola faletau ia ile numera le na ua tu na tu lunga ma le tatou company ale Pacific Finance Center mo tatou au kilani ma sorry Wellington ni se to mai le confirmations mo auto I believe o le wa mai ia Christchurch pato te loa ia fa marulua to lele updating al tatou kalafi te lona pauna mo o to foi la le meli mai fa mole o i le Blue TV tatou address na te su mai ai e pe meli mai foi fa so te mai e se vainga e se ka ko ya manuia le waitangi day tomorrow holiday tomorrow vai uma fo e ko meri mai fa lava mai kai au pe fiska po kala me o le ufa ko e ke mano lo te au tato feilo i le aso freile le lo fo manga le tua ya ma to fatu sauni godfather asiata soifua mai amruia soifua Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of... Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.